روجباش کردستانی نهجا سرناو کارتل مدیا سلاو و ریس بیا کن روزه که خوش آرام و بختوار در باس بکنم دست به برنامه خواه بکن بری که هم دست به برنامه خواه بکن دخواستم آگاهداری کی بدم و ایرو سیزده سباتی ایرو نو دو شکمی سالوگرا دست بیکا سرهلدانا شیخ سعیده اموک چارپل مدیا شیخ سعید خالد بگی جبیری یوسف زیابک دکتر فؤاد و همو رببر و کسی کو بشتاری و سرهلدانه بونه و همو شهیدین کردستانی بگرامی بیرتینن تماشاوانه نجا ام دست به برنامه خواهد کن مجارا میا ایرو گنگشین مغزاگونا نویا لترکیه و رفورمین حقوقی مثلا رفورمین حقوقی لترکیه جاوا بوینا کمارا ترکیه حتانی نها گلک جارا گوارتن چه بو اف گوارتن آنان سالین 1924 سال 1960 و دم دم وک پاکت سالین هفته نودی لی یک جه هشمندی آوه گوهرتنه هیه اف گوهرتن و مغزاگونا ترکی لسر اینکارا ملت کرد هاتیا آوا کرن لی اف دمکه ام بیجن رایدارین ترکی سده باوی چی دبه برابه به demek beri Serokomarê Türkiye Rêzdar Tayyip Erdoğan behsa guherandina mağzagona Türkiye kir vê atmosferê de bi hezaran girtî di girtîgehê de ne rojnamevan li hundirin mafê milletê Kurd yê bingehîn tê înkar kirin rewşa aborî li Tirkiye pir xerab e bi awayekî ku mirov kanî bibêje di jiyanê de di hemû qadan de hişmendiya qayûmê li ser hukm e bi ev tiştana Tirkiye kare ew ê çawa maqzagonekî biguherîne em ê bibînin bêguman divê mijarê de Tirkiye samîmî ye ne samîmî ye mirov nizane lê em tiştek zanin konjonktûra siyasî ya Tirkiye nevek sê mehbereyî gelek tişt hatî guhertin Türkiye yek endamê NATO'ye müttefikê Amerîkayê û devletên Rojavayî ye lê bi kiryarê xwe demên vê taliyê Tirkiye bi siyaseta xwe ya êrişkar têkiliyê xwe û ev dewletana jî xera kirine hûn jî dişopînin ev demekî piştî hatina rêveberiya Amerîkayê û Joe Biden çend roberê pêncî û çar senatörên Amerîkî ji Serok Biden re nameyek nivisandin di wê nameyê de behsa kiryar û helwesta Tirkiye û ji demokrasiyê bi dûrketina wan kirine ez ê îro bi mîvanê xwe yê stûdyoyê ser vê mijarê em ê sohbetekî bikin ez ê anka biçim aliyê mîvanê xwe berî ku em dest bi bername xwe bikin ez dixwazim destpêkê mîvanê xwe bi we bidim naskirin mîvanê min ê yekemîn rêzdar parêzer Emîn Heftar e kek Emîn tu bi xêr hatî mîvanê min ê duyemîn rêzdar Vîldan Sayîm Tanrîqulû ye mamoste werger siyasetmedar e kek Vîldan tu bi xêr hatî mîvanê min ê sêyemîn rêzdar Fahrî Qarakoyûn e rêzdar Fahrî Qarakoyûn parêzer e kek Fahrî tu bi xêr hatî Navxêr davê spas dikim
بری کو ام دست به برنامه خواه بکن به دست بکه ده از پرسا خوی کمین رزدار امین اختار بکن بری از پرسا خوش که کمین بکن خوازم بیشتر در باستبوی به کمین جزا دانته بگوتنا ته جزا دانته به بیا کو دادگاه بلند به نحقیه کلسته لتهاتی کرن جهولی راکن که کمین از پرسا خوش ته جناب تا گنگشی ترکی جنیز ده دشوکینه و اف 40 سال 50 سال ببوری تو ناوی کاری دیی گلو ترکی دبی گوهرتنا مغزاگونا ده çok az samimiye و ev گوهرتنا گلو به atmosfera siyasi ya Türkiye kanı pek bir فرمو که کمی سلام جوا میوانه وراجی جوانه جاراجی Türkiye yani tübeci erek serokomari Türkiye Erdoğan samimiye rasi samimiye dağvaz dike makazona gone bugarne daha zaru hafda da Türkiye pergala kanu kabul ker u got pergala serokomari leher deri devlet demokratik erken devleti jev cuda yani Brebri lali ki yasayı lali ki mec darazi lali ki bir abi bana denge kiradım eşin. Gama denge tınava da kharabi edi istikala demokrasi karib ki. Belçe gama go denge jaliye bir erkek ki go kharab be 2017 da veya şey bir Türkiye. Jali Brebri ve kharab. Edine erka yasayı nec darazi may. Hep üstüne niyor Türkiye. Yani Erdoğan ya da Brebria Erdoğan gaba go çübeje peki peki bir mi digirin peki ceza bir ceza ki azat bir azat yani zedi de fazla tişki rekan abi lebeli viyaj teravilake usa koyad ki keviş teravilake dokhazın ki vecrak yani gaba bu kadar karbe jare ki de parlamento fesku ama bu bine yani kinge bu kadar bağım bir parlamento öyle biçime yani daraz lugoravi her tişi او تایم بکه وقت حمود خوازه جویالی وقت به یک جب لی باورم آرمانجا اردوان نه آرمانجا اردوان سرکه دخوازه روژه و ترکیه بگرنه yani her cahil teşekküne roje ve leser ve muhalefet oraya geçti ister ve nikaş dikin o problemi esasıcı bir dikin. İroji veyad beje. Peki serviyatçı beje. Çima pevisi ihtiyacı ki çeye yecbu mekazogone ihtiyacı var ki ve seri de var ki Türkiye ho le rojavay dünyaya devlet rojavay dünyaya ittifak avan da ho ifade ediyor. Yekitiya Avrupa, Konsey Avrupa, NATO vekil. Kulmedir ati ifade ediyor. Pergala hulgor ve garan diye. Fakat 2017 da peva pisi 2016 burası Türkiye zedetir duri ve pergala bu devleti rojava ediyor. Evci an hadi beyin ki Türkiye edi devleteki demokratik nine durime ya Türkiye naft fakamada cibigrese genel gora em pivane go met kabul kiye pivane demokrasi go met kabul kiye var go tabi gare Türkiye go tam na gare eğer PBC vi haviye PBC jibo go Türkiye bige pergale ki nu demokratik jibo vi go hartına makazagone yaji makazagon kan nuhiye lebele iro veya ne yapacaksın? Demek ki em çar hale peşin em veya nikaş nakın. Afana çiye devlete üniter. Yek zaman, yek millet, yek al. Yani bana biraz münakaşa nakın. Veya münakaşa nakın tekice problemi çareser ki. Ana Kürde ve çok ifade bikin. Gavat beceri zanım nave pergale de istikari wan çar hala ne gvarin istikari perverdeye zamanı dahi ki kabul biki Efendim mümkün. Lebeli gava gotu veda tesistre sistema üniter ne guharin embeji ki çekteki federali yaci embeji hereme otonom gora avakırın imkan ne diye ya iro mesele Türkiye tırgar içeri serbeki. Jiberi ve ki Erdoğan jubuho samimiyet ki diyor. İmkana bir hebe biçime. Lebeli dışarıdan Türkiye iroyunda şu veyanayı kabul kırdı. Hatta muhalefet embeji CHP ve İYİ Parti leka. Yani zedi HDP işi.
vana dibe ki govun devji pergala serokomari bernedin em ser ve mekazagona ki nu em nikaş dak mesela gerem der dista derbasi sistema parlamenteri bibin ve sistema xort bikin xora lüye gorebet ve merune me ve ser nikaş bibin vekile ka brasici prani be Erdoğan dibe jubu devletteki üniter o jubu yek devlet yek al yek zamani ama avrana dibejin problem ki ne vandatı ne جبروی که ایرو یعنی هم شرط نقاش کردن مکزاگون که نوت نیه و همچی آلمانجا اردوغان و مخالفت نه آلمانجا و نگو بیشتر که مسئله ترکیه وره چاره سر کردن مسئله کردستان وره چاره سر کردن و پروبلم جوله رابه مسئله نه یعنی گاو مسئله نه به چه چیزی نوش بر نباشه امجی خو بلا سبب خود بتلين في واردة جبروا يقامر رجع أولي جو بقول موسى كل موسى ميكونه يعني يكتروس كيجيك ممكن كلا جنب تقرأ أنا عجبني تيجي فشوف ده ما تيجي شو قبول كده دشت إيروين عربيج لبيش قلتنا تيجي كمرو بتخينا أري بخازن مغزاغون كي دركنا ليه مغزاغون كي نا ديمقراطيك مغزاغون كي نا كوبرسكريكن لترکیه یه گلان یه دموکراسی یه محفل مروفا چارەسەر بکە ندوی واریده دخوازه لهین مغزاگونه که اوتوریتر مروف کاری جه اخفتناتا مروف ویا دردخینه Ezberlemiş. Erdoğan şu veyat beşe. Yani şevrmen diye bir veyat beşe. Demek ki devletteki ziyadetir milli dava bakın. Evet nake. İro mesela çıkmıyor çünkü. Cemiyet dalga hamafe mirova. Didnav pergala devletin Rojava'yı da cikivi esası tümü. Heye. Konsey Avrupa'ya. Veyat ben ki veya hem kabul nakın bir yeri ve. Tigava ko kabul ki çoğat ki tibet vedgarim navahu. چیز در وادا کسی گوتیش کیش مر بیچاره گوی خود گریم ادبک پنج ناک با کسی گوت ویا بیچی دیرو سیستم ناف دولتی دا ویا نممکنه شو ویا نممکنه ل داخواز اردوغان o در دوراوی کسی دیرو ترکیه دستلاداری دولت دستوانده داخواز وان نه پرگاله کی دموکراتیک دو باوری دا باش که کمی ام در باسی علی کک فخری بن کک فخری جی گداری بکنه او چه دوی کک فخری جناب تجی کک امین مگوداری کر چارپل مدیا خیلی تماشاوان های خیلی گلی کرده دو وقتا من برنامه پار بکر تماشاوان اکی من بناوی احمد سوره دروپل آمده پرسک پرسی بو دبی که الولاتی کینگا زاگون هیه yani kasavi magzagone kinga magzagon heye u li vî welatî gelo çi hêviyên we ji magzagonê heye ji vê magzagona Tirkî heye ku hûn münaqeşakî werdikin ez vî pirsa temaşevan me û vê ewa wî ji we dipirsin gelo çi hêvî heye ji vê magzagonê û çi هیویا گوهراندنی هیه کو رایدارین دولت ترکی به مکساگونه بگرینن دعوای کی دموکراتیک بکن چه دفکر Sirac jibo jibo binerin çarper medyaz evet demek be berhem û baş dixwazim tu gava agadarê tu gava teva peşniyaziya jimir rakir goam dixwazin servê bijarê ew bikin va pirsa min jî pirsî erê biz bo wî işte pirsî ji ber wî bi rastî eva îronî ye yani niha ji em bêjin damezrandina evê da nabêjim komara Tirkiye nabêjim bes ev tiştê ku divên mesela gava tu 1838 virda fikirin wek ew dibên wê demê hinek karê newê reformê wek em bêjin tanzîmatê û îslahat fermana îslahatê falan bidên pênc şeşa da 1856 da evana tu ji wira digre heta ku işte ewa em bêjin
ماکه دستورا اوی 21 a 24 û dura. Gava vê pêvajoya wan ya hereketê em bêjin wekew dibên anayasayî yani make destûr pêvajoya wê evê dinerin divê pêvajoyê de yani ji dema wek migû tu maf wek mafekî ciwatî wek mafekî em bêjin insanî wek mafekî milletî wek mafekî cudayî çi dên birabê kêmine tew di va ewana da ev pêvajoya em bêjin make destûra wan ya Osmanlî ya Cumhuriyeta Türkiye'de tu wek ku em dizanin yani maf çawa tê tespît kirin maf di nav makezagona da işte make kanûna da bi hawakî kî aliyê evên kî aliyê vê evên peymanên ya peymanek bûnzan di nav civaka da peymanekê ev peymana çawayî di nav van da cudatî heye di nav van da em dibêjin hinek tiştê ku bi hevra beşdar bin parve bikin evana hene ji ber ya digên ev bi vê hawayê evekê çêdikin yani peymanekê çêdikin em ji vê re dibên peymana civakî ya işte wekum dibên anayasayî işte maket kanûnî nav tu gava tu dinere di 1514 wê çawa ku mîrîtiyê de mîrîtiya Osmanî de işte mabêna wan em bêjin ya Sultan wan da ki ew jî tabii ewek bû bi rastî konjüktürel bû em bêjin ji bo ewek şer bû falan ama em karin bêjin di mabêna Kurda û Türka da Osmanlıya da ya yekem yani wek em bêjin tabii wek bi teknîka îro nebijî lê em karin bêjin di mabêna wan da yekem car di vî hawayî peymanek çêdin yani li ser naskirinek desthilatdariyê serweriyê ewek çêdin havaya em bêjin di dîroka me da wek evekê nene wek blok wek navendî evekî Kurd nene li ser em bêjin mîrîtiya bijî lê bi navê Kurd û serweriya Kurda evekê peymanekê çêdin û gava em dinerin eva ji 1840 da 47 û pêra ya jî em bêjin duyemîn Mahmud li ser evê em bêjin reformê bû evî eva desthilatdariya ku bi vî hawayî ava bûye di mabêna Türka û Kurda da ji holê radin û dixwaze dewletek navendî û hawakî li ser ewa Osmanî Türkî ava bibin heta îro tên naxwazin zêde ew bikin ji 21 mesela hinek kes bahsa kir evê tabii evê aliyê Kurda jî em bêjin siyasetmedarê Kurdan jî êku Kurda pirew dikin yani vî hawayî Kurd em bê hêvîkê ji wan dikin pir metnê evê didin metê ewa 21 didin yani gava tu dîrokê dinere bawa di 21 çi çêbûyê kîjan Kurd em bêjin kîjan yê Kurdê hatî bijartin û vî hawayî çûyê bi wan ra li ser protokolekê li ser masekê li ser maf û evê Kurda vî hawayî ewek gengeşiyek em bêjin civînek û çêbûbû û biryarek hatî bidayîn çikî wisa nîne yani em ji xwe re xwe bi xwe di 21 da xwe dibînin çawa em dibînin nizanim vê yeka wek neynik avê vê bêje neynik kî ji min xweştir falan niha mesakî nû kifşkirî ewa 21 kê gotî vaya do perinçek gotî yani dema avê va benîşte avê tin nav devên kê got tişkî wisa tune yani em kanin bi kurtasî bêjin di dîroka ewa Türkiye'de tabii Osmanî û zêdetir jî Cumhuriyet kem kan bêjin İttihat Terakî yani şu
Eva nevci yani ber cumhuriyeti eva proje şu. Herkes tizanı. Ciberviya liser yek ali kirina yek netev kirina Basimli Osyana bejin Anadolu'yu Udnaviyada kütle de her havayı henin evana şu gelekivi ya Kafkasya'yı em bejin evi hiç havcayı peymane nekiri Yugoslavya'yı em bejin Balkan'a burada ve da evana şu devlet idare kirin vana bir devlet bu yine şabunu devlet vana idare kiri jiberiya problemi vanu evi nemayı jikijan netevi jikijan evi eva problem ki nemayı ye koen bejin gayrimüslimin vana şu çati seri van em dizanın havcana kem bejin kitlek mezini Kürt bi coğrafya ku em bejin bi adnigariya ku u bi biroka ku bi xabata ku u bi daxwazê ku evek mezini milleteki mezini evaya ji havayı cibji ev kirin lê tu carî ez karim bêjim ku vî havayî di mavêna Kurda û Türka da ji bo mafê Kurda hinek efendim peyvê xunê İzmitê çi gotî nizar Amasya tamî çi got ya vana ki çîrokin yani ez jî dibêm yani Serokomar Erdoğan pir tişko ji wî zêtir got yani em bêjin Atatürk gotî konferansa evê da İzmitê de wisa gotî pekî Erdoğan jî dina tewe nabêjim yani li Diyarbekirê çi gotî yani ji ya kemtir gotin Erdoğan'ı îro ne kemtir yani tamam meclisi eva peymanek ne evaya tişki konjüktere tişki dinav şerdayı icat bi havayı em bêjin çawa Kürt ev kiriyi destek avan gürtî bi hava ki ev Javana çukaz Kurda temsil dikev jî problemi. Erdoğan avabûna Türkiye hatanî vê taliyê di nav serokên heyî de yê gavên berbiçav di mesela Kurda de avêt ew bû. Ew e yani divê vê taliyê em bibin ez wî dibêjim şu ez wî dibêjim yani hatta 2015 tiştek ku hat kirinê yani mesela me ew kir bi rastî mesela bu eva Kurdî em demakê ev derketin yani bi rastî bername rojevê da avê da gelek heval gava ku ew bûn em derketin û ekranana tiştê me nedigotunî yani îro tiştê ku elviran belkî navê li wira digot yani ew ku şoreşek bû ji bo Kurda gava tu li Cumhuriyetê dineri û li wê pêvajoyê dineri yani em ji ku hatin kî derê eva ew nebû lê mesele çi bû aktörê di nabêjin yani aktörê ku ew bûn bi hev re hinek tişt kirin em nakevin bûye lê bi rastî diviya da ew tune bû yani ew dolma bahçeyên bêjin işte yani divira da mesele samimiyeta devletê tücarî bi hava ki çareserkirina problem nim bûye dudiya jî yê ku nêt kirin jî em bêjin yani Özal hinek tişko Erdoğan gelek tişko ev ne inkar kirin lê devletek heyî dedî got ya em ê nebin Ankarayî niha herkes dibe Ankarayî yani Kurd jî dibin Ankarayî ji ber wî ya problem çi ye problem di wê makezagonê da em bêjin ewa teşkîlkirina tişkî ye navekî ye mafekî ye evaya bi havayî em bêjin di damezrandina komara Türkiye'de di damezrandina felsefa wê da ew dibêjin evaya tuneyî politika kusa tuneyî xwediyê vê devletê henin em bêjin xwediyê devletê ew nizanin çi yani eva tebayê em bêjin çi ew jî kesin zanin herkes divê xwediyê devletê heyî kî tê tabî wî devlet wî xwedî dibe xwedî kî em nizanin ordiyê em bêjin ewa vanin parlamentoyê em bêjin saziyê dinin teşkilata wana em bêjin mîtiyê çi ye kes nizan ama tiştek heyî rastî heyî kes herkes
herkes tabi Ankara'ydı. Evaya çi evi keramet evi nizanın. Li vaya hatta ku Ankara nav evi dadvejin Ankara hatta neberi Ankara ji gava kubuyu paytaxt jve roja goti ku tutuneyi tunevi bu takıyı sukuna ben ya yani ev gotin az khazım benim serevi zedet müdreşket no de gotine Erdoğan'da em bejin iro konjüktürel ev gava tur revşe denere ev guhertina ne guhertina eriniyi ev ne be jber ku berdu kurde Türkiye iro be jardet bejin be henek ev yani henek kesav henek argümana iro mesela boyça 2023 şura ev girtine kirne hedef yani biyamın 2023 da hedef evanı evi ya ava misak-ı milli yani eğer ku tevayici neyninci dukhazın kısmi biji ki nahaviya ev dininci jber ve ev gotina guhertini bi çend aliyayı yek jaliye abori dayı jaliye eva dünyayı dayı dünya embejin rojava sermekhi rojava şu durketiyi şu tücari cinebuyi jber ve de tengasiye dayı ev kekemingo ev guhertina nej bo khaireyi faziş bo khaireyi va ama Kürt ve koçulu sekev dikin ha Kürt kandı ve pevajoya da çıbıkın ez bir bejim kanın baş Spas kek vildan Cenab-ı Teci kek emin kek Fakhri Gudari kir qasi ku yani jahattin avan tişte ku em te gihiştin dibên guhertinekî hebe jî ev guhertinekî erînî nine ew guhertinekî neyînî be û di vî şertî de maksagonekî demokratîk dernakeve û tiştê ew mirov wek rojev guhertinê şîrove dikin gelo cenabê te konjonktûra siyasî ya Dunyê ya Tirkiye û hevkarên Tirkiye wek Yekîtiya Ewropa wek Amerîkayê ji nêz de dişopîne gotinekî Joe Biden hebû digo berî hilbijartinê digo divê em êdî rasterast ê li ser îxtidarê nene em ê muhalefetê piştgiriya muhalefetê bikin em naxwazin müttefikê xwe naxwazin Tirkiye wenda bikin gelo di vî rewşî de piştî hatina Joe Biden Tirkiye karê guhertinê neyînî bike wek sîstema dîktatoriyê xurt bike û xwestinê xwe yek zilamî yek mirovî karê li Tirkiye bicîbîne êdî divê konjonktûrê de rehet e karê vîya bike fermo kek vildan te gudarî dike gelek spas kek sîlav carekî din silav ji we tevare kêfxweşim bi riya vê programê li ser ban pirsa bîrûraya xwe bi we bi qasê ku em digêjin raya giştî re biparêzim êvîdarim dengê min baş be tamam niha tabii du parêzerên me yê hêja ku karê wan e meslekê wan e û têra xwe jî di nav pratikê de ew kirine ew ji alî hukukî û ji alî siyasî ve jî gelek tişta anîn ziman di vê derê ez ji alî metod dixwazim du tiştên din du tiştên ku zêdetir girêdayî perspektîvekî çawa em li van münaqeşa binêrin û gelo yani tenê 40-50 salê dawî em bigirin ev
problema kanuna esası ya Türkiye tüccara ji rojevê derneketiye. Ne ku tiştekî nû ye. Ji rojevê derneketiye. Ji 1982 tenê vê tarîxê em bigirin. Eger em parî paş veherin 6 salê da wî ji 1961 de kanuna problema kanuna esasî ji rojeva Türkiye derneketiye. Her jarî ji alî grûpên cudayên civatê ra civatê ve hatiye pêş civatê. Êja van gotinên van rojên davî ku Erdogan anî ziman ez sedî sed bi dîtinekek emîn û kek fexrî ra me dixwaze rojev bigorîne ne matematîk a parlamentoyê ne seviya raya giştî ya piştgiriya tiştekî ku Erdogan bixwaze çêbe lêkolînên raya giştî da tiştekî wisa heye ne jî îmkana ku eger ji kanûnên esasî re peybekî din tê gotin dibêjin ku tê gotin ku ev ya ilmê siyasî de jî hukuk da jî wisa ye peymana civakî ye. Hemû beşên civatê tiştekî ku li ser lihevkirine. Destûra giştî ku hemû însan lihev bikin. Mesela ev ê Swêdê 4 heb kanûnê wanê esasî hene. Ne yek tenê. 4 hebin. Her pirsekî esasî li kanûnekî esasî yê din de çêkirine û mesela li gor kanûna esasî ya Swêdê kanûna esasî maddeyekî di kanûna esasî ya Swêdê de di demekî yasayî ya parlamentoyê de nikare bê guherandin. Divê du devrên yasayî yasama dönemî peryodên yasayî de piraniya parlamentoyê wê guherandinê qebûl bike ku ew guherandin têkeve jiyanê. Biya çi nîşan dide? Çima li welatekî wekî Tirkiye qet ji rojevê dernakeve, li welatekî wekî Swêd belkî 15 sala, 20 sala, 30 sala carekî pêwîstî bi guherandina maddeyekî ji li kanûna esasî bê dîtin û ew münaqeşe bibe û parlamentoya ku di du hevdû hilbijartinên cuda de wî qebûl bike ew guherandin pêk were. Bêguman alaka ya bi demokrasiyê seviya demokrasiyê heye û bi rastî jî ew peyman ew kanûna esasî bi rastî jî ji bo wê civatê bûye kanûna bûye peymanekî civakî yan na ew ferq li wê derê ye. Ji ber dixwazim bi kurtayî naxwazim dirêj bikim bi kurtayî li ser çima Kurd em bi van münaqeşana pir alaqadarin pir bersî pir basît li wir jî dîsa kek fexrî anî ziman yani nabera kanûna esasî ya Tirkiye ku meclisa wanê bîstî de bîst û yekî de hat qebûlkirin û a şêst û yeka tu muqayese bikî tiştekî ferqekî pir mezin tune ye. Problem ew maddeyên ku di kanûna esasî ya Tirkiye da tê gotin ku nikare pê guherandin ew jî tiştekî nû ye. Yani carekî divê Tirk jî Kurd jî herkes jî ji xwe bipirsin. Çima ew yani kanûnekî esasî Bildan dixwazim tiştek bêjim. Na magzagona Tirkî wexta mirov li hişmendiya magzagona Tirkî mêze dike li ser înkara milletê Kurd ava bûye. Ev rastî realîtekî me nas nakin. Ya em giş wek hev difikirin. Lê Tirkiye magzagonên Tirkî mirov wexta dixwîne magzagonê 1960 ew magzagona ji alî demokrasî ji gelê Tirkî re gelek tişta pêşkeş dikir tehmûlê wê jî nekirin. Yani aliyê Kurda alîkî li aliyê din. Ji bo vê yekê aliyê me em dibe em zariyê Zimbabwe ne me tu şeklî qebûl nakin. Hebûna me qebûl nakin çünkü ew dewletekî dagirker e. Divê mirov bi şeklekî din wan re mutabaqatekî bike û bê heqê xwe bi dest bixîne. Em li alîkîn li aliyê gelên Tirkî jî Türk jî heqê demokratîkî Tirkî jî di şêstî de gelek heqê wan hebû ew heqê wan jî ji dest wan girtin. Darba heftê wî yekî û piştê wî darba heştê ji dest wan girtin. Hişmendiyekî ji alî Kurda zelal e lê ji alî demokrasiyê ji gava dê tepîvana Swêdê got
لێ ئەمزانن ئینگلتەرە ماگزاگۆنێک نووسکیژی تونەیە پەیمان ئاتواکی هەیە ji bo vê kê ya divê Tirkiye vê hişmendiya xwe bigwerîne ev hişmendî wexta neyê gwertin nikare magzagonekî demokratîk pêk bîne fermo Kekvildan Kekşira ji bo yani ez dihatim ser vê noktê niha yani nehewce em yani pir bi kurayî herin ser meselê tenê ji 1990 heta îro çend partiyên siyasî hatine girtin sedemên esasî ya girtina wan partiya çi ye ev girtina wan partiya û madda partiyên siyasî de kanûna partiyên siyasî de her du bendên pêşî bi kîjan maddeyên kanûna esasî ya Tirkiye ve girêdayî ye tenê em li bana binêrin pir aşkere xuya dibe ku wekî ku te got yani maf û azadiyên demokratîk ji bo milletê Tirk jî heta ku Kurd bi xwe maf û azadiyên xwe di kanûna esasî ya Tirkiye de nebînin para wan jî tiştekî nakeve tiştê ku para wan dikeve jî pir relatîv e pir rojane ye her dem dikare ji destê wan derkeve bi wekî ku îro dibêjin bi sedema ku ew tişt dibin problemekî bekaya Tirkiye bekaya yekîtî û xaka millî ya Tirkiye wê demê hemû tişt li ciyê xwe disekine kes nevêre devê xwe veke loma yani tiştê ku min dixwest ez bêjim yani divê herkes bîne rojevê kanûnekî esasî ku ji alî gel xwedêgirabî hatibe qebûlkirin çawa nikare bê münaqeşe kirin yani ê ku raya ku 1982 da dane wan madde danîne wê derê gelo ji gelê Tirkiye bi giştî dibêjim ez niha li vir Kurda jê derdikim ji gelê Tirkiyeyê îro bi qîmettirin ku tiştê ku ew gotine nikare bê münaqeşe kirin teklîfkirina guherandina wan her sê madde jî nabe ev ya yani dengê te hat birîn Kekvildan dengê Kekvildan hat birîn weşan qut bû wela qut bû nizanim tamam yani çim problemekî pir mezin e yani Türk dibêjin akla ziyan yani tiştekî ji alî gel ve hatiye ew kirin ew gel carekî din nikare evî bigorîne yani tu îzatekî Kekvildan pirsek min ji cenabê te niha em siyaseta Tirkiye dişopînin niha bûne du beş du blok bloka parlamenterizmê diparêze bloka serokatiyê diparêze di nav hev de wexta mirov gudarî dike bîsekberê Kek Emîngo li hev nakin em bibên divê magzagonê jî li hev nakin û were rojevê anka wexta guhertina magzagona divê Kurd pozisyonekî çawa bigirin divê Kurd divê evê Kurd xwedî stratejiyek bin Kurd birêk çawa hilbijêrin li gorî we Kekşîraç yani gav bi gav dahatin wê meselê niha çima em Kurd zêdetir bala me dikişîne ew münaqeşeyên li ser kanûna esasî ji bo ku li gora kanûna esasî jî ê ku herî zêde bêpar maye ji maf û azadiyê xwe Kurdin loma jî her münaqeşeyekî her pêşneyarekî li ser guherandina kanûna esasî ya Tirkiye me alaqedar dike yekî ji İstanbulê yekî Tirk yekî ew belkî ji bo wî guherandina maddeyekî partiyên siyasî zêde ferq neke lê ji bo min dike ji bo gelê Kurd dike yani loma yani alaqayê me tiştekî pir maqûl e tiştekî tabîî ye ji bo ku herî zêde ji wan maf û azadiya bi rêya kanûna esasî bêparin
ام کرد بیجا لبر مثلا متوده وی متوده دوی کرد شوا بکن بقناعت من لورجی دو سویه جدا هنه یک سویه شخصی دا دیسا هات برین ام جکه مین دست بی بکن که من وی پرس اخواش جناب تد پرسم گلو دوی ده گوارتنین مغزاگونا ترکی ده دمین پیش ده مناقشه نور ده دوی کرد وای کک بیلدان دی ساعت آره بزنم لجمن تبرین لجم وجی تبرین نا ایتا ده پروبلما تایی احتمالا جبو از راوتر پاری دورم او ده جی راوتر دوره ریجی گرتیه احتمالا بلکی جبوی به از نه یعنی هيا سينيال هيا جارنا سينيال نراته از بور اوه يعني لبرتم بشتيار اخويا داوي يعني بارتيين سياسي لغور هدف خوي سياسي دبي طالب ج نطالب خودی پیشنیار بن یعنی پارتی که سیاسی کردستانی ایکو بیجکو لگورا پرنسیبا بافه چارر نویسه از دولت که سربخواه یا جی دولت که فدرال از یه بدم آباکره نکن جو ترکا طالب دکن ویدمه مداخل بونا وان پارتیا ده مناقشه او كده مناقشه لسر قانون اساسي ده دبي بقناعات من لاوكي بالسينور به يعني او بكاربن بازادي خواري خصم بكن خبات اخويا سياسي بكاربن بازادي بكن او تشت جو بارتين سياسي مينا بسكه باك بارتين دنكو جو كردارا دسراتكي پیشنهاد دکن که کرد بخو ایرادا خواه یا سیاسی ریبری خواه یا سیاسی بخو هل بجرن ویدمی مرم ناچش خلقی نخوازه لی تشتکی جالی مافی دموکراتیک و جواتکی دموکراتیک و هم ده سویا شخصی هم ده سویا ریخستنی له مهمه که او بکار من خبات خواه سیاسی ریخستنی خواه سیاسی سربست بکن بقناعت من خاله هری مزن اویا بقناعت من جمافی زمانجی گرینگ تره پیشتره و اویا جخو هبه پارتیه که بنابه کردستانه که سربخواه برین آشیتی و دموکراتیک دوز بکه خبات بکه اگر ترکیه سربست به جخو تشتکی دن نامینه ایدی دمینه ایرادا و وان پارتیه که چه قص جوان کی جان مافا لایخی خود دبینن و کی جان ماف ددن پیش که آوا بکن نقطه هری داویجی اوی بیجم یعنی کسی راش بحث کرد بلوخین جدا بلوقا ملی بلوقا جمهور او پیشنیاره و پارلمنتاریزم و نظام سروق دولتی یعنی دموکراسی ده هر دو سیستم داشتی بکاره چه به پروبلم نه وکو ترکیه نه دموکراتیک جبو که در باسی او که گویا یعنی گلک ولاتین اوروپا او کن پارلمنتاریزم مونارشیکن یعنی قرار وان هنه ل پارلمنتونه سیستم او که امریکا و فرانسا تی نشاندن هری زیده که سترکتور دموکراتیکنه یعنی پیوانا ریوبریه کی پرگانه کی دموکراتیک دیسا که کمین دست به که ده بحث کرده بو مسئله جدا کرن نه دستراتیا یاسایی دستراتیا ریوبری دستراتیا دادی عدالت او یعنی مکانیزم این که بکار به وان تشتا کنترل بکه لسر وان جدا بون او دنگه آباد به لوما دکاره سروک دولت به وکی اردوغان دخوازه دکاره پارلمنتو به لی ناورو کاوی نه دموکراتیک به ویدمه تو معناوی تونه کرد از دیدم سرهف کرد لوما بقناعتا من خواه لسر آزادی خواه یا سیاسی به ناسنامه خواه
konsantre bikin divan münakaşaya da bibi avayı bibin muhatap ne ku bibin tarafeki viyali ya viyali başko yani dü mahkeme لسر پارتی آزادی کردستان کو پاراستره کی پر گرینگ de seviye dadiye ha kanun esasıyla çe daye hin ev peyvajo devam dike kanaatamın loma hem seviye şahsi hem seviye rehstini de münakaşeyin anayasayı da kanun esasıyla dibe em به ناسنامه خواه ریخستن کرن ifade کرن و خبات سیاسی برین آشیتی متود دموکراتیک بدم پیش او جه همود شتا او تره او ادعای دولتا ترک نتاو پرستین ترکشی دکاره پوچ بگه هون دبیجن Kürt serbestin başa ka em xwe birêxistin bikin û bi azadî bi serbestî em ew bikin ka em binêrin milletê Kürt çi dixwaze ez de mesela münakaşeyên li ser kanûna esasî de van tişta dibînim û du cümle jî li ser mesela guherandina desthiratiya Amerîka û ew tesîrê bêjin bi qenaata min yani gelek sedemevi askeri veki se 400 و tiştên hene li gel ve yekêjî kadroya idari ya Biden zû bi zû ev otorite yani peşketina otoriteriya rêveberiya siyasî ya Türkiye ra ev ê çavê xwe negre di rojên pêş de ev tişt dikarin hem li Kurdistana Başûr û Kurdistana Rojava lê li Türkiye û Kurdistana Bakur jî bi awayên cuda tesîrê xwe nîşan bidin lê dibir metirsiyekî min heye ku Kurd bi xwe di nav xwe de ji hin tiştara ne hazirin ne haziriya Kurda ne yekrêziya Kurda dikare ev idara Bidenê mecbûr bike ku bi Tirkiye re hin peymana bike ku di eslê xwe de belkî ew ê nekira li wir jî edibê Kurd yani konsantrasyona xwe bidin ser yekrêziya Kurdên ku daxwaza desthilata siyasî li her derê Kurdistanê ji xwe re kirine armanc em ji biyara yani bêjin yekitiya neteweyî bêjin yekrêziya siyasî hiç navî ferq nake yekrêziya wan hêzên ku desthilata siyasî ji bo Kurda li her parçeyê Kurdistanê daxwaz dikin ji xwe re dibêjin ku em ji bo van hedefa kar dikin. Baş kek Mildan gelek spas. Kekemîn em werin aliyê te dibê de ev gengeşiyên magzagona Tirkiyeyê Kurd rêkî çawa stratejiyekî çawa hilbijêrin ku karibin demên pêş me de mafê xwe yî demokratîk û hin xwesekên xwe bidin qebûlkirin dibê rêkî çawa hilbijêrin li gorî te Xweyatker elber Kurda tinê kes daxwaza Kurda jî berçav nayîne yani wê jî negotiye Kurdar nabêjin wekekê wêdan got yani Kurd gava divê warî da yani ne yek rêz bin gotina wan ne yek be tiştekî jî encamekî jî dernakir ji Kurda tiştekî baş dernakir îroyîn muhalefet da kesê got se navê Kurda dibêjin em siyasetê dikin rêva dibin em Kurda temsîl dikin nexwaz wan re vênekî nîşan bide wan re xweyakirina bu Kurdar hêdî min jî kesê got bêhên em se navê Kurda siyasetê dikin muhalefeta Türkiye jî îro wan re resmekî nîşan nade yani ciddî varekî de ava da cenabê te ew dibe lê em hişmendiya Tirka fehm dikin lê Kurd bi xwe belayê Tirka dikin diçin dixwazin bi wan re bibin
وقتا دچن وان زیارت دکن بوانه در ناکفن بر چاپمنی دبی ایدی کرچی بگرن روژه و خواه مالا خواه یعنی اگر او به یعنی کرد بخوشی دکن گلک تشتا اما لهر واری کردش خورا روژه بکی تاید ناکن که ایروجی مثلا دست بکرش میگوز هفته چویجی هم بیشن که بپرانی تلویزیون باشور گاوا گو اردوغان قالا مکازوگون کن نو کرد وان کلجام وان گرت تو هاتش ما پرس کردن مجوانه جی گو yani ایرو روژه کرده تشتی که واتنیه yani ve ne roja meş bu meş tişkitine kesme ne pırsayı yani Erdoğan ne bece jraya geçtirecek ne bece jvet pırsam her kesirdi ve gora evka bejin ki hizmara god parlamentoya da dengat parlamentoya da ve kavat berçaftini hiç konu mümkün ve godar keve jver ve ihtiyacı bir şeye bir ihtiyacı parti siyasi muhalefet yani bejin ya CHP ya İYİ Parti İhtiyacı bu ne? Yek şu an gava gol bar Erdoğan'a cine gire. Zveda daha da hoş dikare cam gibi gire. Jalini ka Kürt dve mesele da. Dve gava gol kal tekiniz ve herhalde gazi mecbur ki bizim munçet xwazın. Vallahi besadan salam bile kes gazi Kürtana ke. Kürt bu kogu ne kurt ben ne xwedi hez ben. O ne yek hez ben şiş xura. Bavranim ben. Gotna o ne yek ben mümkün. د سالن 2010 دا بیجن کی پیواژو گود مشیان مثلا مجم چارسریا چارسرکنا مثلا کورتا و چاغه جبو مکازو o kan nuji komisyon atmaya bakır. Ve demeyen بیجن BDP bu da ifade kirin gelen kesa çun devre şu sana ve kurdanji majbu mafe kurdanji daxwaze gotun anin zaman barod Diyarbakır ve çağı mesela okatiye barod kezi şu بچن اول خوی برام چون دمیج دا خوازه خو گوته یعنی جو مسئله هم شد خوازن منویسیجی گوتاریجی مجوان گو ام بیجین وکی که کجده چو BDP چو parti ne kesi ne kan çun gelen kese yani saziyen sivil çun da خوازه خو ودری گوتن و دمی دا زرا گشتیراجی فکری بو veya yani kesi gota خوازه karbon ser evka rupelam evke interneta meclise jdvederi karbon da خوازه gotna keseye de çıkarmış kurmuşamla. Bu konuda makazon bir şekilde lazım. Etxazım ve xalab bir şekilde böyle gördün ki en problemi Türkiye yazı problemi kurdu ve çaresi etkirin. İro evjitine yani ev revşitine dedi. Ye tek dengi iro he. Cigo tek dengi he beş xot Armanca tevkline pergala ki demokratika var ki dve nave pergala demokratik de mesela varın di kaşkirin ser mesela o çareseri ki binici bu mesele ko. Armanca vatine Jberi ve ki ilo dinava Türkiye'de yani lugora şartı nav Türkiye'de muhalefet üyeci kesene ka ilo çe evkeki alternatif ki tine ki gove pergale bu garine o evkeki çabeşim bu gartine yaji deseladara tahrik ke hezeki usatne ilo hezeki nav khutne ki gove bu garine ilo که من هیچ نافخایی تونهی باندورا هیچ ناف نتویی گلو امزانه که اردوغان مروه کی پراماتیکه نکانه گوارتنین گاوین دم باویش باندورا derve. Ya Erdoğan tabii vitrina devleti de destladariye da keseyeteki gringe civi gora evke go destladariye devleti yani çabeşim Erdoğan kesin ko khoyat keve lebeli devlet tane Erdoğan nine Erdoğan tane naya bakırın ino destladariye mecin ki hamu hezen devleti yani hezen leşkeri o vakiden vana hamya igava gotlebeneri vana hamu behavra tevdigarın hamu behavra beraberin gava gotlebi havilebeneri gor da khaza Erdoğan nagare ino ne mecin ki Erdoğan تکرداری خوازه به ابکا برابریه امریکا نووا یا بایدن را گودینه تدنری بردف که CHP درتی تشک نکات بشه دبی که روجلات دریا سپی چوبو لیبیا ته چکر ته سوریه چکر جو در به پاش دا گاف نه بشه ام بترانه ورو دو پرگوت ama çabajım yani berdef ki CHP ve agot jberviye keji yani çeyizeki navxu go Erdoğan yazı deseladariye Türkiye tahrik bike tuniro beji jali nekar beji ki eğer
devletin aptavi yani tarih iş dervada var çekirin guartin geçebe ve yaptana kuş ternak. Yani şartın çabacım şartın demokratik bu yine gol Türkiye neye bakırın makazakon gizun Türkiye ne kaçki. İrogam hamuda ne kemen hamud çapameniya Türkiye biniyor. Rojname derten televizyona goyro veşare dikiyor Türkiye. Yek denge yer vedire. Hamuya bizi biz kesler basma biz kes hamud televizyona dikarım. Biz kes. Biz kes aynı teslim edin. Hemen de aynı teslim edin Abdullah. Teşekkür nu kes ne yapacak? Cana emcid bebeci gelek kesedi godar cina kama. Yani rojikine ki Erdoğan çıbeşe ecbüye göre Erdoğan berdevki devlet yaşıyor bu. Erdoğan ne tane berdevki partiye koyuyor. Berdevki devlet yaşana ve devlet evladı beşe. Jber beji gava govea ne göre işmendiye gelci ne göre. Yani ilo kolara tabi persiti beji ki edxazım demakaga zagora nuda Kürtçi bir zamanı xo pervede bu. Prani ki gelek girin ava yok peş. Ebecem lemberi beni. Vak o zamanı var kadar hakir. Vak şu kisi var tişe gider keve. Yani babari ki usa heşmendi ki usa ava bir navcı vakıda. Jber ve ki peşi gerek veya bu gare. Bu gardın için ihtiyacım bir şartı demokrat bu ne? Gomkarımı xo ifade bikin. Raya geçti de bu heşmendi ki nu vela avakirin tişe ki nu vere gotu. Zaman ki nu jmar lazım. Zaman ki go mesele bir şekilde ki rezdari kes şevdu reze bigrin govara nikaş kirin. Gava go av şeft neyin avakirin çavaze bejim. Yani gavatı gotun ki beji kesene ka beji ki daraz dost teveke. Daraz dost tevere bekin. Dadge tvari ceza kirin, tvari tehdit kirin teşava beji. Şontun kari beji be. Yaji gotna kutu beji çapemeni gotna te belaneke. Cine gredede da. Ne gici raya geçti. Konagine raya geçti. Teşava fikri ramane beji. Çoğu ve cibi gredede. Jibermeye ki İro mesela eri girin ka peşin Türkiye şartı demokratik bu ne nuva vera bakırın. Gava veya neye bakırın? Tişteki nutu nikarim bana kaşıp biteri. Kürtçiş berveye ki gereki dağvaz yok bakın yek. İlo ev şartı ne? Herkes de ve kuvvetket ve ki yekitiyane tevi tukhasın. Ene ama yava yekitiye tukhazı gerek zaman ki bu lazım. Zamana ki ereni lazım. Ve hafta ve davide Kürt hakaret edil hevdu küne kesin Kürt'an ekliyor. Yani medya sosyal dinleri Kürt hevdu hakaret etkin. Yekine kas uçlardı ki. Herkes sonra evki ava kiriye. Yani parti ki ava kiriye. Ciki de kulci girtiye. Vekine ka ne Kürt atravanda ne Kürdistan atravanda. Demek ki ev saziye me partiye me pır mukaddesit. Pır pirozun. Kesme dest ne beşe var. Gotun şu an ne beşe. De çit beş velat bırakın. Diyecek ya vaat yeşmedi ki usta. Herkes bu kadar tarikat ki kulci girtiye. Demek şeyim kaçıt beşer gora şey var tabii ki. Ya bu Kürt'e hiç problem ki amaz neyi. باشه که کمین گلک سپاس بری ام درباسی عالیه که فخری بن رجی رجامن ای پرسین تماشاوانان برادر حاضر بکن پشتی که فخری ام او پرساناجی بشتارین برنامه بپرسن لیش کرام خود پرسا درخینن نه شیروه کک فخری ما کک ویلدان کک ممدمین گداری کر جناب تا د پرسا کو دوی کورد چی بکن د وانگو هراندنا پوزیشنه کی چاوا بگرن استراتژی کری کی چاوا هل بجرن چه د فکر دوی واری د کک فخری کیکو براستی yani tabi Peyvek dibavir ez nafazım çirokayı bejin dibe ki seril mi garandi xwedê seril wî bigerin. Niha Kürt lê serî hatî gerandin. Yani eva ne meseleydi? 7 sal berî eva toka lanet û gora ku serê me hat hunandin eva toka ku ket üstiye me gere ev wê xalê bîr nekin. Yani wê rojê wê demê wê dîrokê em bîr nekin. Ji ber wî gava ku em îro guhertina maf û ew ê milletê Kurd eger em daxwaz dikin
em wê rojê wek evekê wê roja lanet em bêjin wê toka lanet eger û aktörê wê tokayê em bi hev re ew nekin nebînin û nefikirin em nikarin ji vê vekevin bi rastî ew çi bû ew bi kurtasî welatê ku pakek hat dagirkirin yani hata dagirkirin hata parvekirin eva ev hak çi bû ev millet kî bû em dizanin peki ev irada ku em bêjin ev hak ev millet parvekir û di nav hukukek cuda da hîşt di nav dinêrê mesela Kurda ne teka hukukek jî yani mesela Kurda em bêjin dabeşkirina Kurda hukuka navnetewî îcar çünkü li ser hak û welatê Kurda kêmasî sê dewlet hata vekirin em bêjin em Îranê 1683 nebêjin hesî şirîn nebê çebûn ev dewletan hatina vekirin ev dewletana çi ne di nav sîstema navnetewî de di nav hukuka vê sîstemê de tê naskirin nasandina wan çi ye bi sinirê xwe û bi em bêjin serweriya xwe û bi destûra xwe tê naskirin gava ku tu li hemper wê destûrê tu li hemper wa pergala tu tev digerî ne tenê di nav hukuka nav xwe de di nav hukuka em bêjin navnetewî de jî di hawakî de tê ew kirin yani heta do em bêjin Partiya Kurda li Amerîka bile yêneke û KDP ew dat hesib yani îronîk wisa heye wek terorîst dat hesiband yani ji ber çi ji ber ku ev dewletana ya jî em bêjin pergala dewleta ya navnetewî em nabêjin yekîtiya milleta yekîtiya dewleta heye ev yekîtiya dewleta li ser hukukekê ava bûye hukuka vana esasî jî dewletin dewlet wînin û sinirin sınırı vanan, serveriya vanan, ki viya bin peype, ki jiviya guhertine buxazı, bu hava ki bütündü, bu hava ki yasayı, bu hava ki diplomatik, evet bilen peri te nişandayım. Jberiya eva mabena mev, mabena Kurdan biri, her perçeye diyeceğim, hukukek çava, hukuka, hakek milleteki hati dagirkirin û beşdar kirin. Em dixwazin her wê royê em dixwazin vê hukuka dagîrker ji holê rakin em xud vê ewa xwe da serveriya xwe û hebûna xwe em dixwazin bibînin, bizanin û vaya bê qebûlkirin ji aliyê hukuka navnetewî, ji aliyê hukuka navxweyî a dewleta. Êlvira dijberî tund heye. Evaya bi çi hawayî dîroka me nîşan dide. Maniha tekoşîna dîroka em bêjin milletê Kurd çi ye? Ji rûya ewlî de hukukek, nasandina hukukekê ye. Em bêjin yani işte hereketa azadî ji bo çi dest pê kirî? Yani ev tiştek ku em bêjin di bîstan da hatî gotinê di wê meclisê de kêmasî ewaya ew kirin. Yani bi pê bûyê ne zêde yani 5 sal şunda, 4 sal şunda. Vaj gotiya me çi got? Me ji bo asarî îslamî ji bo ew ê millet em bi hev re me ew kir, me jî xwe rijan, me vira em bêjin li dijî ew ê em derketin, kafira û niza çû me wayî welatê me dagîr bike. Ka birano, hevano, çi bû? Li pêvî em bêjin işte 28 yani tu dinêrê ji xwe Kurd ev hukuka qebûl nekiriye ji rêya ewlî de. Hêzê wî hewqas bûye eva hatî dewa kirin. Ji ber wî em bêjin ev münaqeşa tê bêjî ku tu tê çawa vêya rake, bi kîjan metodê tê rake. Yani Kurda 100 sal ve gelek metod be ew anî ceribandî bi rastî îro jî tîne.
mesela yani tülevi biner bihisani le hukukavi biner Kurdistan'a başvur biner em bejin lura goreyi hukuka nav devleti em bejin evet natiya bakın devletek federal tüneyi u de peymana wan em bejin markezagona wan ne iro de dema Saddam daj ne usa hatta de dema General Kasım daj hatta amkanın hin peşarın de dema İngilizce'de mesela mafya zaman evana gati teşkil kirin de markezagone wan da em bêjî îro jî di hefteyê da jî gava ku muxtariyeta ve bû dibêge ev dewletek ji Kurda û ji Erebatiya veke du ewîne esasî ne îro em bêjin bi her hewayî hukukek federal tê ew kirin yani karê Kurd kir pekî em bêjin ew ê ku do ew şî ew muhalefeta şî ya ku do li ji destê Saddam reviya bûn û hatibûn evî Kurda bûn Kurda li wan dinêrî nan û ew dan niza qîmet dan wana û parastin û niza çi bûn serwer îro tiştê ku li ji xaniqînê heta dohekê heta wê şingalê dibe ji evê dema Saddam nebûye îro wira tê bêkurdkirin hukuk min pê dibe ji ber wê hukuk bi rastî tê avakirin yani tücari hukuk bi destê dagîrkera neday yani hukuka em bêjin tücari bo çi tu milletekî tu ne dihesibîne gava tu wî tu ne bihesibîne gava tu xaka wî dagîr bike pekî ji bo wî çima mafekî ew bike pêşniyaz bike yani tek ew stratejiya hebûna milletê Türk qebûl nake û li ser hikmendiya gava berê me got ew çar xalê wê esasî heye û hetanê anka jî wê stratejiya xwe didomîne lê êdî dunya jî hatî guherandin êdî Kurd jî hatine guherandin salên bibin 1990 û salên heştê salên 2000 û anka ji hev pir cuda ne êdî ne tenê hêzên hundirîn dinamîkên hundirîn yê derve jî em bibên zorê dide dewletên dagirker ku xwe biguherînin anka li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê ev hevdîtina ku dibin garantoriya Amerîkayê di navbêna NKSê PNK de çê dibe bi dinamîkên hundirîn bibîne ew dewletên dagirker wan bifetisînin lê ev dinamîkên derve zorê didin wan dewletên garantor jî ew dibin divê pêvajiyê de divê Kurd jî li Bakurê Kurdistanê dewleta Tirkiyê ji dewletên dina stratejiyekî pir cuda û pir sinsî dimeşîne divê siyasetmedarên Kurda hukuknasên Kurda akademisyenên Kurda divê warî de haziriya xwe bikin xwediyê helwest bin gava din kek wîldan mijarekî girîng anî xwe bi rêxistinkirinê divê Kurd derxînin pêş ev xwe bi rêxistinê û divê ne ku ji dewletê bixwazin divê ji milletê xwe bixwazin milletê wan gelê wan tercîh bikin vê bi wî şeklî daxwaziyê xwe bidin qebûlkirin êdî dunya hatî guhertin divê qesa min ê divê Kurd çi bikin di demên pêş me de aktuel ew ê wer pêş me divê em siyasetmedarên Kurd partiyên Kurda li hemberî dewleta Tirkî dewleta ku hebûna me înkar dike zimanê me înkar dike divê çi stratejiyê hilbijêrin aktuel dixwazim tu bersîva vê pirsê bide kek Faxrî tabii rastiye yani no rastiyen di nav evekê de pergalek devleta Türkiye'de ya ji devletan dijîn em ya nikan înkar bikin pergalê wanên em bêjin aborî pergala wanan desthilatdarî ya sosyalî cî jî ya ahlakî ew em dibin wê bandorê dane em ji ber ya ji vê evê em nikan xwe dûr bixin ya jî em binguh bikin ya jî me enterese nakin nikan bêjin
Çünkü min vakt evet keseki fikirmen kanı enteresaneki legal enteresadaki yani bir milyona gel enteresadaki çünkü fazın bir hava ki bir şekilde ki evet ki bir jin bir daha fazla yok eğer çıdı. Najbeviya Kürt bir tebayi şu yani eva mesela kırne ambejin icdaya deva Ahmed Khani da hati goftemiş bu. Yekiti goti. Yani ne yekiz bi, ne yek rez bi. Eva proklami meyiş ko. Eva Euro hin zetur ko evdike. Jberviya dünyaji Lüidiner. Gava ku ambejin başvuru nekti çevu. Amerika neri nave seriti seriti nave yani nave jim tabiri ne koşu bu hevangırt evi ani ber hep doya o nave yani eva peki amjviya ders nagren miro işte çi halidan belli no serverik meyi hukuket meyi tebej devletek meyi ya de devedan de nav parlamentoya dair de nav ve koalisyona dair ambejin serok veziri eveyi ya peşmergeyi ya veziri darayı dvege ambejin niza frankes peraduhu. Babam tuttu seri eveyi tuttu yani veziri darayı tü ya boy khadi. Dukhtu ki dukhu yani jberviya evaya dinameda hatta evi rastı. Ez bu evi bejim başur ne bu evi ne bejim bu kured bejim. من اوه نا دو بلوق لتركيا هنا وحر دو بلوق جي دنابين اوان ده تكوشينه كي دجواره سبه طرفين كرد دركبن ببيجن وك ام كرد طرفكن هون سي چار خالا هون هبون آمد ماغزاغونا تركي ده قبول بكن هون محفي زمان زكماكي قبول بكن هون محفي مبري خسني قبول بكن بلوقك بي او ببي دبي وقت قبول ببي دبي كرد چه الوسيدين Onu bu. Ev mesela 2000 em bêjin 15 bû. Bijartinê ew deket holê. Eger ku me wa berhewa nekira ew pêvajoya, me bigota bavê me, kalê me, em 4 xala ji we dixwazin. 4 xala em ji we dixwazin. Hûn dixwazin ew ê biguherînin. Zagona xwe biguherînin. Hûn dixwazin serokatiyê bînin. Hûn dixwazin padişahiyê bînin. Bînin ji me alaqedar nake. Me mafê xwe Sedam girtiye. Me Sedam girtiye. Em bîra rûniştin ve peyman çêkirî. Ki tu çi divê mesele ev nene mesele aştara çar xal eştara bêjin. Yek tê xala evê ji bêjin makezagona xala çelû dudiya tê biguherînin. Çi çelû dudu? Tu evê digre pêşiya perverdaya yani nas neke ne bêje efendim Cumhuriya em bêjin Komara Türkiye ji Kurda Türka hatiye kurunu falafa binav meke. Ve sura biguherîne. Tu divêge ki hem velatiye Türkiye be Türkiye'yi ev Türk cari tudur. Ev Türkiye. Tunura neze tudvege kurtuneyi. Edudya le pevi tudveje ku tu kesek ne kane peşniyari ki bike ku jibo tu mafek tu efek jibo Türka be zamanı Türkiye perverdeye bixwaz. Ev çi tê çi wateyê tu dibêjî ku kî em welatiyê Türkin Türkiye'yi ew Türkiye û li Türkiye ji Türkara jî tu kesek nikane bê zimanê Tirkî perwerdeyî an jî hînkirinê bixwaze. Deviya biguherîne. Li pêşiya ziman tê vê vekê. Mesela em bêjin te imza kiriye îro te ev vajovê henin di nav ewa navmetewî da ya em bêjin yasaya evê
Konseya Avrupa'yı da evan henin peyman evan henin لسر ام بیجن اوی محلی یعنی خوجی ربیه خوجی اوانه تماف قبول کردن هناك تيج او كنت دانيه سر او داني تقولتي كو ابانا تمام لي ابايا از ناينمشي تيوي اوي راكي او دا خوازا تيوي راكي او چيه تي هناك ماف بده خوجي ربیه خوجي اوی خو دالی پرورده دا دالی اوک دولتك ناوندی ناسمك يعني نه شرط تو بیجن بس تو کانو بیجن او خلقی وی هرمی جواکا وی هرمی گاوا بخوازه به زمانه وی بکی جان زمانی دا خوازیا وان هبه کانو پرورده خو بوی زمانی بکی او بیا قبول دکن وان اوی dedim بیا yani kabul kırın ne bese her şurahim be lukursa ne usa di reke leveke fermi evi be evkir me gava vana bida berwana me bugota babim bug hun çitkin bikin le hun vana utkana me va deste bikin me var ne go me go em jibo mafi kurda jibo niza khoseriya kurda em demokrasiya Türkiye'nin kan feda bikin kama menin ev babim gava xematenin be her ciş xora demokrasiyetinin xelkê Türk evî padişahê xwe dibijêrin ewa pergala bi em bêjin komariyê ne aditînin ew jî çünkü em bi hijmara xwe bi hukmê xwe demokratîk û bi rêya nikarin ewa wan biguherînin em divê evê de jînin divê hijmarê de jînin ji ber wî kurtkere daxwazê xwe ewlî ew bikin di nav xwe de yekrêziyê bikin li ser vê partiyê ku henin bi tevayî li ser mafê Kurda kêmasî li ser mafê em bêjin rêxistinê mesela bi navê xwe Kurd ganibin di kanûnên partiya siyasî da ew guhertin çêbin bi navê xwe bi daxwaziyê xwe daxwaziya dewletbûyînê bigire heta em bêjin ewa xweseriya kültûrî ganibin bernameyê xwe ava bikin xebata xwe siyasî bikin li ser vê evê de gere asteng tune be ev rabe dudiya li ser perwerda û zimanê Tirkî eva qedexebûn an jî em bêjin bi vî hawayî hukmê evê rabe bi vî hawayê em ê hev bikin û di her guhertinê da di her pêvajoyê da em ê viya daxwaziya xwe em ê ji wan bikin em ê ji vê pêvajoyê bê ew nemînin ukare top bike pirs binin temaşevan bernameyê temaşe dikin pirs hene em ê ew pirsana jî ji we bipirsin baş gelek yani me bo ji bo Kurd îro vê pêvajoyê da gerek viya bixwazin ji aliyê em bêjin serweriyê yani ji aliyê mevcut serveriya devletê jî an jî muhalefetê jî gerek vî bixwazin bêjin daxwaziya Kurda ev e lê evaya wek blokekî wek evekî nibe tu tiştî îfade nake ji bo wana veya gerek di nav xwe da wê yekhêziyê vî hawayî daxwaziya xwe ne ku em bigên ev du em bibin yek ku em partiya xwe ji ordê rakin bi vî hawayî em dengê xwe bigîn hevdû em di vê pêvajoya guhertina markezagonê da bi vî hawayî henin birano eger kî bi vî hawayî pêşberî me bike nêzîkayî me bike em bi wan re rûdinin em bi wan re kar dikin tu problemê me nîne bi vî hawayî gerek xwe rêveber bikin hazir bikin ji rêya giştiya xwe û ji rêya giştiya Tirkiye û ji serweriya Tirkiye re viya bi dengekî hêz bi dengê metodek aştiyane xweşik û ew digihînî wana êweleyên êdî ew zanemê çi bikin me em bi zorê dikan tişkî baş tekek maxî vala tava avalên re jî serema xwe karin derxînin pêş
پرسک رشید عزرایی پرسا من اوه رشنویسک ما هیه یا دستوره هیه چما ام لسر رشنویسکی خواه گفتگو ناکن رئیسدار رشید عزرو پرسیه قصداوی باور دکم رشنویسکی کردستانیان رشنویسک هیه یا جی و نکری واقع گوتی پرسا من اوه هون کانم بخوینه نه اوسا دبی رشنویسک ما یا دستوری هیه چما ام لسر رشنویسک خواه گفتگو ناکن اجی که کبین بپرسیم که کبین رشنویسک یا hayra siyasetmedar değilim. Çımacımıt pırsı. Siyasetmedar pırsı. siyasetmedar Valizler ne kaçken? Siyasetmedar Toplayın Aliye kek vildan. Tüçüdü bir pırsa kek reşiti azro. Yani bu siyaset varım. Ezi pera yani beklemani nuha yani حالك داريه كي دي سياسات جيانا ما نقدر ناكل بيقوا نوها تشتكوا كرشيد ببرسال وتشتكوا انها مناقشاتك مقنعات من تشتري جدانه يعني بيقوا كل وقت دولتها فوق بكن يعني بريا كل دولتها فوق بكن اگر بناب وان ده انجليزيه كي ايرانيه كي مشترك سیاسی ملی همه نمی حاضری خود بکن کردستان که مستقبل ده قانون که اساسیت چاوا اوی بریمه ببن معنی که نبر که پروگرام سیاسی با پارتیا جماعت که چاوا اوی آقا بکن اشارت وقت ستیدن نگیسان دینه تشتی که امنها مناقشه بکن تشتی لجيتي إيران عادية غصب كرن لقمرة تركيا أم بنابي خو نايم بناف كرن بنابي خو نكارن سياسة بكن بنابي خو نكارن خو إفادة بكن لبيدة المناقشة كي دربة المهية يلو أبي شوا بدن كرشاكي جبين مناقشة يجي أبي شوا خو بكن مخططة بين مناقشة أجل أبي خو بكن مخططة بين مناقشة بده چه کی جان خدا بده بتش دنگتا نایفهم کرنا دنگتا خراب ولا دنگتا ولا برسك جيكك امين بپرسم اولك بشتارك بناوي جلال تمل جهوالان رگوتي د مجلس تركيا د امكان هي كو جبو حقوق ومحفي كردا تشتكوا قبول كرن كيك امين يعني انا رب شعيرو يدتني يعني كيك جلال بياز مشتر زاد باور مشتر بسام ده ابياتني لبلي ابيا سريدا نيتكي ونيتكي مسألة شهر سركني بتشتكي إنه بيجة وشعور ببرسة بريوي هركس في هذا بيجة كل شد خوازن دا خوازا خو قوانه كا كسين كو برسا بريوي برسا بيشي قلتو رشتميسه كي كرده هيتنه كل نوا خدا veya guava bugez bavarım gelek mesela da restimisti ki tnebeci در حق که در مکزاگونه دا گوتنا کرده yani avavan bir ki derke. Böyle ki tam ne diye tutuşad beşin. Ne diye tutuşad. Eğer nava ve pergala Türkiye'de çareseri ki buxazın ser mekazagone Türkiye meni kaç bıkın. Nagwa ve am nagwasın. Em xone betlinim. Tişeki ne kabeşin. zaman akışa bu ya. Yani zaman koyatan metne cüra. Ternake. Xazi ter bıkırna. Gava goterme ki veça nave pergale da bu çareseri ki me bıkın. Sal be sala jali zaman va jali kurdavari va paşvat ki. Jbermek roki gerem reis khurfekin. Yani reki nuş khurfekin. Gam veya ve lakin mesele xo behevra
parvenekim bavra çare kıyam çabeşin reçete bu am dedin geçti peki leziyede bikim cenab-ı tedbir mirov rekiş xorveke boy ev pirsa vi temaşevani xortur bike dibe kurt reki çavaş xorvekin gelek partiyen siyasi kurdane yani biçildi be rexisini be ve saziyan de be gotne xum am digin nebdu yek be kesiyata na be fikar ve çahe partiyen siyasi saziyen sivil bana be hamiyan gava em bejim ve çoğu ki bejim xalabdin bini hevdu peşe peşem çu dixwazin daxwaze me çine keke faqri go am karam çat işte go am xwazin ve daxwaze biyat beje partiyen siyasi saziyen sivil gava go bigin hevdu platform ki cik da bigin hevdu daxwaze yok binin zaman salin beri 10 sal beri hatta bejim 2015 hatta 2015 6 sal az bavarım Kurdan da her da sebebi mesele gerekli kaşkın. Gelek materyali mecer. Yani em çarçıl kazın çava ve çebi ve bıçağı ve ifade kirin veya. Jberbe ki veya yani gava go bejir reşnivise ki hebetine be kurtkarın veya bejin. Yani rojen derbas bu idame bana anizma gotiye. Ama jberbe ki mesela Türk timi çizini beşema mesela gava seni de keke bildan tışekigo. God sala haşteda kese ko mekazagone kabul kiriye denk daye çimo wana iro destiladar mısırma bir şekilde ki kaz ifade bikim wan kese prani iro belki nel cihanene miribim belki miri çima kese zindi liservan destiladar be miri çima serme bir destiladar be kesin zindi der hakkı destiladariya kuda gerek karar ekibidir ama iro avi imkantine be tişkine ka imkantine ve imkanı ve reyo ki beker kesi ko siyaset edikin kesi iddia xudi iddia ne demek ki mesele çareser bikin emer reberiya ve bikin emer temsila ve bikin kesret bejin gerev binin melhemberi kayyum helbetse ki nişandayı ki goyruan bejin ki makazagon ki demer resnivise ki bir peş yapma ve ne mümkün ecval bejin İran konak ki ne kane ev konak baş dineş bu me ses bejin başka kemi Pirsek hani avalên rejî pirsekî rêzdar Cevdet Tuxu îşkerema xwe binerin bîneran re vekin Erdogan çi madde magzagonê daxwaz bigerîne sîstema parlamenterî cardin dixwaze çi dixwaze bigerîne hûn siyasetê dikin ewilî bidin fêmkirin mesele çi ye pirsekî ew e Ahmet Kan ez dixwazim ji we hemûyan bipirsim gelo em çawa karin Kurdên li ser rûyê cîhanê bo Kurdî di destûra Tirkiyeyê cih bikin yek kêk fexrî te pirsa rêzdar Ahmet Kan fehm kir ez dixwazim erê min dibînim kare yani tabii kek Ahmet ev abi yani hassasiyet abi yekiti icarda baya ne mesela yürüyü de civaka kurta çandaki baya yani yekrezi yekiti birasti yani Kürt euro net yek blokun bakma go yani Kürt best nav çar devlet da nati daveş kirin euro diaspora Kürt euro dünyayı Kürt hava ki de bela bunun gelek evvanin cüda çebunun yani ambejin fikrivani siyasi fikrivani çareseriyi gelek evi bu devletan adına ve pergale da hatip şaftın bu ye perçek juya Liberya işte kek Ahmet gibi yani ye ambejin helves TV javiye çareserkina pırsa kurta henin bu Kurdana diyor takminamın
Dinav eva Türkiye'de yekkirina wan em bêjin li ser mafê zêtir insani bigere. Yani li ser hebûna Kurdîtiyê bi. Çünkü em ancak bi vî hawayê kar ne bikin. Yani hinek bername me siyasî an jî radîkal çareseriyê me falan ne. Tişkî makul, tiştekî insani mafê milletekî yani hebûna milletekî çi pêwîst e li ser wa mafanan em kanin evekê bikin. Kurda bigîn her du. Evaya jî serê girtiştiye bêjin ez kanim bêjin ziman e. Yani li ser çünkü gava ziman çû bir tiştek namîne. Yani eva herkes dizanî ku millet îro cudatiya me, ferxaya me, daxwaziya me gel ser vî zimanî û li dora ziman çandek hatî hûnandin. Yani çünkü ev zimana her ev çanda jî tuneyî. Ew navê wê xwarinê tuneyî, navê wê pêlîstokê tuneyî, navê wê çîrokê tuneyî, navê wê xebrîşokê tuneyî. Bana gwenda dibe. Ji ber wî ya bi min ji bo çi belkî ji bo Kurdê başûr ewa ziman îro ew bûye ewa hatî derbaskirin. Di vî warî da kes ya xetere nabîne hebûna ziman û em bêjin evî. Çünkü ewa devletekî, zimanê devletekî û havakî cî girtî û heta üniversiteyê ewa wanî. Lê bi rastî vaya ji bo erçî em bêjin Bakur helve evek em bêjin acilî yani bi rastî ev daxwaziya ji ber ku îro ev derkevin kuçê Diyarbekirê yani kuçağa digerin. Ne ku em bêjin li bajarê nû Kurdayetî ne ber ya em bêjin yekîtî em kan li ser mafê ziman ava bikin. Tek faxrî mîvanê me yî din jî way tevî me bû ew jî hat rêzdar profesör doktor Abdullah jî bi me re yî. Serçavatî. Merhaba Rojbaş. Silav li hemû mêvanan. Kek Sîraç, kek Wîldan, kek Faxrî, kek Mihemed Emîn. Hêvî dikim hûn hemû başin. Li ser xêrê be. Sağ ol, spaskek Abdullah dubare tu bixêr hatî. Gelek spas dikim keko. Germ kiribû bi parêzerên hêja bi kek Wîldan re me sohbetê germ kiribû em hêdî tejî gudarî cenabê te gengeşiyên Magzagona Tirkiyê dike ji vê gengeşiyê ew ê çi bikeve para Kurda divê Kurd çi helwestî vî warî de dikaribû fikrê Romanê xwe bêje em ê kêfxwe Dost hest unmute ediyorum. Tamam. Ta dengeme vekil gel neyse. Baş. Hêvî dikim denkte carna ez dinerim ew jî çêdibe yani piçek birîn qutbûn jî çêdibe. Cardin li hemû hevalên beşdar ez silavên xwe dikim. Rast e rojava Tirkiyê van roja wisa bi yekder bi beyaneke Serokkomar Erdogan guharî cardin mijara guhartina destûrê anî rojevê û dibe em ê destûrekê wisa bûyî ew çekin ku ew ê hemû mensûbên civatê hemû partî û hemû kesên ku li vî welatê dijîn wan hemêz bike. Bes beriya wî jî çend basa çend şertan dike. Yek ji şertên ku pêşkêş dike ev e dibe ew vê guhartina ha sistema serokatiya Tirkiye ku her wekî ku hûn jî zanin çend sal berê li Tirkiye dev sistema parlamenterî berda derbasî sistema serokatiyê bû. Yek divê bira ew kesên ku ew ê divê yekê da divê mijarê da bi me re hevkariyê bikin di amadekirina destûrê da me re hevalbendiyê bikin bi bîrûrayên xwe bi fikrên xwe beşdarî vê demajoyê bibin bila li hember sistema serokatiyê ranewestin bira yani gaz bira nebêjin sistema serokatiyê bigorin cardin vegerin ser sistema parlamenterî. Şertê pêşî ew şertê wî yê duhemîn jî her wekî ku hûn dizanin destûra Tirkiyê
دستورا ترکیه چار خالین پیشی هنه که سه خال دیا چاران دا جی تکفش کردن که هر سه خالین پیشین یا راست چار خالین پیشین دستوری دوی برا نیم گوارتن سروان جی devjani neyi çekirin gengişi çene ve bivan her du şertê ha em amadane ki destureke nû ji bo Tirkiye destureke sivîl jinûva binivîsînin. Birastî ev her du jivan her du şertên ha gava em li van her du şertat nerin eger em di şivakan Kurdan da lê binêrin. Biya min şertê pêşî ku dibêje bira sîstema serokatî wek neyê guartin bira kes doza vegerîna sîstema parlamenterî neke ew şert Kurd dikarin qebûl bikin divê qebûl bikin û biya min çinkî ez hergav dibêjim ez ji ji wan kesamek wek em bêjin akademisyenekî li gor bîr û baweriya min li gor nêrîna min ji bo çareserkirina meselên etnîkî eger li welatekî gel û milletên cihê bevdora dijîn wê wextê wê gavê sîstema serokatî hê çêtir e çünkü sîstema serokatî rê û destûr dide ku navendên rêveberiyên desthilatiyên cihê jî li ser axa welatekî li gor nüfusê li gor coğrafyayê li gor em bêjin şert û merdên welat rê dide ku li wan desthilatiyên rêveberên herêmî jî pêk werin çêbibe. Rast e dikare gazina herî pêşîn ev be ku îro sîstema Tirkiye bi rastî jî gelo sîstemeke serokatiyê ye. Sîstema Tirkiye bi awayê em bêjin bi şêwaza xwe bi awayê em bêjin rêveçûna xwe ne sîstemeke serokatiyê wekî ya Amerîkayê em zanin ki ku gelek ji jê dûr e hatta çünkü yani sistema Amerika'yı gava ku em lêdinerin sistema Amerika'yı çend hêmanên wê yên esasî hene ku ji vana yek em dizanin ki ku cihêtiya hêzan e hêzên rêbazdanî hêzên rêveberî û her wiha hêzên dadbarî bi xetên bi xêzikên gelek tu ji jevdû hatine qetandin û her wiha tu hêzek nikare têkilî em bêjin kar û wezîfeya hêza din bibe her wiha yani wek di vî karî de destewerdanek wê li gor şertên em bêjin destûra Amerîka ev ne mimkün e lê Tirkiye em zanin ki ku îro her tiş yek destekî ji serok Omar Erdoğan بخو ام بیشن ولات و دولت به دستی وی ریوت چه کرد دکارن یعنی لگورنیری نامن به شرطی که سیستما سروکاتی تام لگورا سوس لگورا اساس و اصولین وی چاو کل امریکا و دولتین که براستی مثلا فرانسا جی نیف سروکاتیه چاو کل وان درایه به وی شرطی دکارن وی شرطی پیشی قبول کن شرطی دو دیا ابراشید شرطی دو دیا شرطک گلک ام بیجن گرانش بوی کردن چونکی نها لگواکو ام لدستورین دنیای دنیارن دو جوره اونزان که دو جوره دستور هنه ببورن لور حوالین مین حقوق ناس هنه طبعی یک از سیاست ناسم يعني علمی سیاسی ده خواتین من تکلیه ناو دولتا تکلیه ناو نتوینه بگرانی سروی ریکنه وان چند سال داویجی از لسر دیرو قدما ناویم بچکت خبتن نها دو جوره با آوای گشتی نها دو جوره دستور هنه لدنیای جوانا را به انگلیزی یک دویجه rigid constitution flexible constitution yani دستورا rigid دستورا سخت بکردی بیجن و دستورا نرم آن وکشیر دستورین سخت او دستورین که گوهارتن اوان گله زحمته چونکی جبوی که او دستور ورن گوهارتن جسیا دوی مجلسی دوی اری بکه بیجه اری برا ورن گوهارتن هنگه وی وقتی گوهارین دکاره چه بی لی دستورین وکشیر دستورین وکشه به حسانی برحتی کار ورن گوهارتن نه دستور ترکیه یک جوان دستور یکی که یک دستورین هری سخت هری رژیدین دنیایه چونکی بچار بندین پیشی چاوت که ریل بر گوهارینه که سرکه ریل بر گوهارینه که اساسی
digre vaya jibuy kurda van şertha jibuy kurdan li Tirkiye hem siyaseti hem jî em bêjin parastina nasnavê xwe çand û kultura xwe birastî gelek zehmet dikin. Lê siyaset hunerek encamstandinê ye. Yani divir da divê Kurd piçekê siyasî bifikirin, piçekê pragmatîst bifikirin û bêjin bêka gelo em bi çi awayî dikarin ji kê îstifade bikin, rêyekê wisa bidin derxwe. Mixabin heyf û mixabin siyaseta Kurd îro li derûdora HDP ye. Yani bir giraniya civata Kurd bir girsayî bi HDP vare li pey wêne û HDP jî serokatiya wî di dest gelek cara ji ku me aniye zimanan li vir jî bêjin ji tê ew mîne serokatiya wî dest hin çapên Tirk dane çapên Tirka dane xwe wek partiyeke Kurd jî navînin her gav jî cambêra vê îzahê dikin û pirxema wan jî nîne yani ew çinkî dibêjin demokrasiye em dixwazin her wiha ew hevalbendên HDP'yên Kurd jî û ew siyaseta kulpeywana jî ew jî dibêjin ki em ê rojhilata navîn demokrasiyê bînin rojhilata navîn xema wan jî nîne demokrasî wala hûn dikarin li gor bîr û baweriya min hûn dikarin hezar dewletî ava bikin li rojhilata navîn eger hûn milletek bin lê hûn nikarin rojhilata navîn demokratîze bikin ev nekarê we ye ev ne der em bêjin di keysa we de ye û hêza we têr nake ku hûn raver Ereba demokratîze bikin demokrasiyê bînin coğrafyaya Arabistanê bîst dewletê Ereb bikin bi demokrasiyê re bidin naskirin hûn rabin Tirkiye derbasî demokrasiyê bikin hûn rabin İranê û denizan ev tiştên nemimkin yani îdeolojiyeke çepgira sexta pûçek û em bêjin êdî dervayî demeye mixabin divê demê de ew jî kirine bera serê Kurda mixabin îdeolojî jî wek em bêjin tarîxatan e mirîdên wan hene mirîd gore Şêx Çibke navîne yani tüccar çi ji wî rastî yên me yani bi vî awayî yani çend astengên em bêjin girîng bi vî awayî li pêş civata me hene lê çawap min destpêkê de jî got me divê ku em piçekê bi aqilmendî bifikirin divê rewşeha da lê binêrin bêka gelo çirûskek piçekê em bêjin ji bo Kurda jî lê dixe rîyek meferek fersendek ji bo Kurda jî ew ê çêbibe ez bixwe yani wek yek ji wan kesên ku siyaseta Tirkiye ji serê çend salan heye dişopînim min vê yekê dî di siyaseta Tirkiye'de xeta xêzika kemalîst xêzika em bêjin îtat û terakiyê bi ti awayî jiyan nade Kurda bi ti awayî jiyan nade Kurda na çünkü yani jiyan bi vî awayî ji bo Kurda dinase eger Kurd nasnavê Tirk qebûl bikin bipejirînin xwe Tirk bibînin dev ji paşaroja xwe ji dîroka xwe ji tiştên ku dîrokê de kirine ji fedekariyên ku kirine û her tiştî berdin wê wextê belkî piçekê mafê jiyanê jê re nas bike herçî evê xêzika me ya dîndar e mixabin ji ber ku Kurdan jî siyaseteke baş nemeşand bi taybetî HDP piştî sala 2015 neçarman dirêl ber em bêjin AK Partiye hebû ya wê biçiya bi netewperestên Tirkiye re hevkariyekê bikire ya jî ew ê bixwasta mesela Kurdî bi tevayî bi awayekî çap bike çareser bike xwe bida meyla xwe bida alî Kurda di şertên 2015 da ez vê yekê dibêjim wê wextê Erdoğan dît ku yani hemû partiyên Tirkiye li hemberî wî ne HDP jî tê de lê got eger ez netewperesta bistînim cem xwe qene MHP'ye bigirim cexwe wê çaxê qene partiyek li rû min e hûn zanin MHP jî dewlet e partiya dewletê tê zanîn dihişmendiya gelê Tirk de milletê Tirk de wek partiya dewletê tê zanîn wallahî ez ji wara bi Kurtî ya bêjim hatta ku MHP bi AK Partiyê rave hatta ku serok jî li jiyanê be ew ê vî welatî bi vî awayî rêva here rêva biçe rêva bibe ew ê hergav rojevê keş bike û çi bibêje wê jî ew ê weka wî be çünkü serok Erdoğan dizane ki ku CHP de mesela demokrasiye de ne jidile ne samimiye çünkü dizane ki mesela em bêjin çareserkirina Kurda da mesela Kurdî da te projeyek wê planek wê nîne ji ber wê yekê bi siyaseta Tirkiye baş dizane canê wî kê derê bixwaze wê derê va bibe ev jî rastiya vî welatiye min enzamî ji hêvîdarim min zêde dirêj nekir êdî pirsek van bêjim
Abdullah Fitri konjektura dünye elbidartinin Amerika ve Duryanu gelo Erdoğan'ı rahat karbe ve siyaseta xwe her dem rojevê biguherîne û bimeşîne pir hêsan be ji bo wî. Neha eger Amerika siyaseta Amerika û Tirkiye eger hûn di çarçova mesela ez çarsıdanla da lê binêrin biya min meseleyekê gelek sivik û gelek basit e. Çünkü hîna gelek kesa bi taybetî hinek hîna Amerikaya jî yani hin siyasetmedarên Amerikî jî fêm nekirine ku mesela çarsıdan mesela Kurdiye. Yani Erdoğan bertilekê camêr siyasetê dizane bi ew kê dizane bertilekê da Putin û Afrînê pêstan pê Afrînê kirî. Yani ew çend milyar dolarekê rê li ber Kurdan girt ku Kurd bigîjin derya spî bi awayê siyasî Erdoğan manavreyek gelek mezin kir. Ji ber wê yekê têkiliyên Amerîka û ew kê de helbet Biden îro bi saya Biden başa ku Amerîka xane demokrasiyek lê heye mala Amerîka hezar carî ava ve wek çawa bi İngilîzî dibêjin God bless Amerika jî dibêjin xwedê Amerîkayê pîroz ke. Çünkü em îro cîhan eger dinya di destê em bêjin Rusyayê am jî Çînê daviya milletên wek milletê Kurd milletên biçûk ji mirinê zêdetir tiriyekî ber wan tune bû. Car rast e niha wê di vê xarê de mesela têkiliyên Tirkiye û Amerîka da ez dikarim vê bêjin îro fersendeke pir mezin hatiye pêş em bêjin Kurda. Çünkü ev aktörün siyasi kadroya siyasiye Biden biharemi baş dizane. Mesela Kurdi dizane, Rojilata navin dizane, mesela Suriye gelek em bêjin nezik vat dizane. Ew karê Tirkiye liver bêguman ew rahat nebe, ew hêsan nebe. Eger Kurd bikarbin bi aqilmendî tev bigerin birastî jî di dema Biden da ew bikarbin çivkin yani ew bikarbin hin mafên xwe yên ku ji destê wan di dema Trump da ji destê wan hat derxistin belkî piçekê bi tevayîna hinekê bikarbin bişûn da bistînin bi taybetî Kurdên başûr dikarin eger ku bi feraset te bigerin û eger ku em bêjin ew hevalên me yên çiya ku bihêlin jî Kurdên Sûriyê jî belkî bikarbin em bêjin di vê yekê de hin tiştên ku hinda kirine bi dest bixin. Yani bi giştî Türkiye û Amerika yani Amerika jî Türkiye bernada Türkiye jî Amerikayê bernada têkiliya Rusyayê ne wisa têkiliya ku ew Türkiye rastî ji Ewropayê biqete û here Rusyayê çünkü meseleyên aborî hene di mesela demokrasiyê da ez gelek hevalê me hala Ewropana îrada Ewropa tune Ewropa em bêjin parzemîneke bê îrade ye û pir menfaatperest e ez numuneyekê biçûk ji bo wê bidim. Yani mesela tevê hemû Ewropa dixwaze ku bi Îranê re ticaretê bike bazirganiyê bike tur dewletek Ewropayê heta îro û ji wan kirinên wan hovîtiyên Îranê li hember wan derneket tiştek negot. Lomat mesela Kurdî da jî Ewropa tenê dikare çend gotina bêje gotinên pûç dibêje Tirkiye jî û siyasetmedarên Tirkiye jî li ser tiliya xwe bi wan dileyzin ew jî dizane mesela Ewropa û Tirkiye ev ez wê jî rabêjim eger Ewropa bixwaze Tirkiye ceza bike divê berî her tiştî Ewropa dev ji hin bercewendiyên xwe menfaetê xwe berde dev ticareta xwe biçekekê bike wala ne Alman ne jî em bêjin Fransız divê yekê da heta niha bi biryardarî tev negerin ez nebawerim ji vê saetê şû da jî dev jevkê xwe berdin lê Amerîka welatek cihêye cîhanek cihêye wek ku min got du çil salî zêdetir li wê derê birastî demokrasiyek heye birastî mesela yani çend roberê hûn xwe jî belkî we jî guhdarî kirim em awayek zindî qederê em bêjin saet û nîvkî di saeta li ber televizyona El Cezîre ya İngilîzî doza Trump yani wisa temaşe kir min bi tweetekê jî bo xwezî min got hemû siyasetmedar û hiqûqnasên Tirkiye hema yên dinyayê hemûyan lê binarta çünkü demokrasiye ye li wê derê ji ber wê yekê van dewletên din mesela piçekê jevlê kir di mesela Kurda da pir wisa xwedî îrade nînin Amerîka bixwaze û Kurd hazir bin gerek gwarîn dikarin çêbin yeme Kurda em bi mixabin bi siyasetê nizanin em bi hîsî mesela dinêrin mesela di sala 2017 da çend roberên nivîsekê ji bo rûdawê nivîsî mi wê da jî got
خوازی مده 2017 دا رفراندوم کرکوک چیکرا نه رفراندوم سر بخوابولی اگر ما کرکوک آوای حقوقی امریکا دنیا جمعت کارو یعنی دبز رفراندوم سر بخوابونی بردا مد وی وقت کرکوک بسر ام بیجن باشور واگری دا ایرو دسته کرده زیده خورد بو ام نکارن رخنجی بکن ام جانب ها را شرط کن پبد چن آخرک ما یک استراتژی هینا چه بیه استراتژیک چه بیه جامعه يعني 600 ساله دولة 1000 ساله دولة يعني عاقل مندي تردقرن اگر ام يعني كاكسيراج اگر ام بتشكي آمده من از باورم دما دونالد دما جو بايدن دا يعني كرد مثلا كردين باشور تاني بكاري من رفراندوما كركوكي تشيكن سرقبوني دين ناليكي وكركوكي بسر ولاتي خوفا قريدن وبآوايا آبوري تيكيليا وانو عراقي جي تيكيليا غريبندي ادي دركبه يعني bağımlılık dibêjin ya ew girêbendî biqede ez bawerim pêşîl ber Kurdan ved ve hêdiyê wê sefaretên belkî derbajî hemû ciyê xwe werin em bêjin bar bikin werin li Kurdistanê bicîbin wê wextê rê dikare li ber Kurda bebe yani roja ku dinya bixwaze ew ê Kurd bibin deve wallahî ku dinya naxwaze nemimkin e ti kes nikare bibe çünkü ew şertên vê yekê em gerek ser hûn cimin çêtir dizanin جارك نتوين يكوي نخوزة دولة كسر بخوا للدنيا إنما ممكن دولة السر بخوا مسألة أم بيجن هزينينا مسألة حقوقينينا مسألة سياسية تقاضى ناف نتوي ده مسألة سياسية أجر سياسة الدنيا الريل بر ملتها كيفك ووقت الكارب في دولة فنك إنما ممكن باش كيك عبد الله كيك مدبين وقتاوي كان بود خاص بتشاز بحث اخفتني بدوي ام هديه دي هاتن تاليا برنامه خو از بحث اخفتني بدم كيك مين قوتني وي تاليه دغرم كيك مين بغرم بتشا كاريويا بو كيك مين جناب تكاره قوتني خو تاليه بله دو تشتا از بیجم برز عبدالله قران ام زود هفدو ناسکن باورم نزی 40 سالی ام ناسینن مبابدو لدانج خواریه یا ama ایرو herkes لجیکیه تشکی de fikre bahawaki de fikre jwertişki nabejim dü tişta zebejim lehember gotnevi dü tişta bejim yekçe referanduma serxabuna Kürdistan'e Kürt dısatala ve davede her tişte baş kokune yekçe ev kareki piroze gelek piroze de xaka nav devleti da belge ki serxabuni deste Kurda da ev disa Junuba piroz ki Kurda referanduma 25 İlone 2017 piroz verme dişte ki gelek başı dene devleta Türk lember ve zede bedeşiya zede deşiya İro şartı merce dünyaya diye Kürdistan'a gava bu kadar Kerkuk disa Kürdistan'a ama ev belge her gav nav devleti da devleti ku gava ronin Kurdara ve zambiki Kürt serxabuni dixwazin belge vacib deste wanda gele Kürtçi ve dixwazin ve belge kimezin adu yemin beli raste sale bori mici digo belki pergara serokati da mesele daha rahat vere çareser kir le iro xoya kir ki در روجلات ناوین دا پرگال سروکاتی مثلا چارسر ناک پرگال سروکاتی در روجلات ناوین دا صدام و اسد در تخنوله زدیو تیجه که نکدر ناکره بینه گو نوسا بونایشی لباشوری کردستانی ایرو لعراق پرگال سروکاتی بمیشیانا بری مدحاله امریکای بری وقتی دما صدام دا پرگال سروکاتی بولوده لی صدام بو دیکتاتوریال بو Esadji role de Suriye bihaviye. Pergala serokati lvedreçe. Lebele gotişek başbuna. Gobe meşyana öyle başvuru Kürtistan Irak'ı Irak'a federalci pergala serokati meşya. Pergala serokati gor şartı Amerikanı. Ev şartı cudanej mevcudatın. Denge ki hatiya avakirin. Erken devlete cuda atne saz kirin. O hevdu kontrolek baştıkır. İro seroki Amerika صلاحاتی زدنه لی گاوا گو صلاحات کی خود دیجی قانون یا دیجی قانون گاوا کر بینه دادگاه بلند امریکا فدرال لهمبر و کاره قرار بگیره و دستکننده کنگره کاره و کنترل بکنه جبری یکیجی روشنات ناوین پرگالا سروکاتی صدام و اسد نو اجمر بینه
قد مثلا النبي جبر ويك ذلك سلبيجم دتشتا زوك بريز ابلاكرا نافكر هر دو جبو كردا küçük menfaat gittiğine leberi erek berdemke hükümete AK Parti'ye eğer berdemke vetkin vallahi gelekene şu televizyon paralel vede tengo otel vede iro ihtiyacı kurda beytine ihtiyacı kurda aklı ki go ayde khube hiye referanduma serkabuna Kürdistan'e ji aklı ki kurda ayde khubu ne kesine kan debe kurda hissi hareket kılme debe bir hareket gibi ya hatta kenge tegah babeşi hatta kenge teş dünyaya ilan biki ki az dukhazım az devlet ki ser bkhomam ser khaka ko az desle darb çünkü ne kitve da hiye gelo tneye yani az hukuma senin Kürdeki ji elbet be hisibi ama brasic ve abejim rasi ve abejim Kürt disad bejim kareki piroz kirne 25 İlona da 2017 da o ev belge temmid dese Kurda da vek vesikaki vek diplomaki gol her deri bikar bin evet dese onda berjemendiki gelek kanca spas kin rahmiyala bin xoşiyet gelek spas kek Mehmet Emin gelek spas az biçim maliye kek fakhri cenab-ı tekane پرسه خوی تالیه بیجه دنگ نایه که فخری دنگ yok vekir که Abdullah pencereyi vekir yani bu çareserkirni gelo serokati yani em bejim pergala serokati yani parlamenteri hiç dixwazim divê evê da ew bikim bi rastî evana nikane bi evekî teqez ew bike yani bêje pratika em dizanin mesela wek min ji bo gava jî pencereyê divinerim medhefteyî da muxtariyet bi Saddam re çêkir yani bi kadroyê re me çêkir bi basê re me çêkir ew muxtariyeta jî yani wek Saddam dibe ku barzanî ji bo gundekî ev peymana hevkir ji olê rakir yani hatta münakaşa gundekî me rakir bo sinîrê gundekî ev kir niha ew jî qebûl kirin ha tê bê çi bû heftê û çara da ew dida berme ew jî ew konjüktürek evê bû wê demê Rusyayê falan filan em wana nekemûra lê dûra çer bû em ê ji dest me çû îro em bêjin parlamenterîzm heye levî li Iraqê û yani li dünyayê herhalde ez karim bêjim ku destûra herî demokratîk e yani ew jî bi rastî Tirkiye masiyê tune caliyê Kurda da jî caliyê wê da jî lê îro Şîî bixwe Sunî bixwe Ereb bixwe li hev nakir û bi rastî bloka Şîa û Ereba dijatperestî îro li mesela dinerin di dema Saddam da tiştê ku nebû îro dikin bi destê parlamentoyê dibe ya tunkarin bêjin ku walîkî sepandî li Kerkûkê heye hatî sepandin û niha bixwe parlamenterê jî nikanin ew hikûmeta navendî çê hikûmetê guherandin nikanin wî ji we re bigirin yani îro mafê ku em bêjin divê sistemê de hatî qebûl kirin li ser her tiştî yani hewce nake em bêjin îro Kurd ji bada tê dernakevin çi divên divê belê daxwaziyê wan naxebe yani ji ber ya mesela evê em nikanin evê bikin münaqeşa ya ew bikin ew dest îradê dayî fakat em karin viya bêjin li rojhilata navîn ev dewletana û bi rastî bes ne dewlet ev civakana bixwe ne xwedî ewekin demokratîkin yani fikr û ewekî bêjin ewa wan ewa wana civakî tuneyî ji aliyê demokrasiyê çünkü li va dewletana devlet ji jor da hatiye ava kirin millet ji jor da hatiye ava kirin yani milletê Tirkiyê ji jor da em bêjin eva devleta destê Jacobera destê hatiye ava kirin demokrasî jî ji ber wiya em viya nikarin ew bikin yani rê lê bigirin evê wabe lê tu Tek Fakhri
فرصة رئيسدار مهدي الغنب ودبي جو بايدن دمع بجاتنا دقول دبي أردوغان هرا لنبت دار بهالبجاتنية قالوا جو بايدن برياض ضايق وأردوغان خلاص ده أتانو ها بأردوغان راه بيتنا كريا قاري تشد بيجي بوي كتبتي يعني براستي يعني از بيجم بايدن بتكليه وبوا خو 40 ساله كرداجي ناس باش ناس خود قضا سياسة أمريكا إداجي خودي أوك يعني جيكي باندورة أبي قبول بكم جبريا دناف أبي دولتي دا قوتني دولتي دا tabi هناك تشت مهمن تي أوكر تي بيشيا مريا أم بيجن وكو قوتبو ج بارزين را قوتبو مسعود بارزين را أبي جيانا مجي وجيانا تجي تيري كردستان اكثر بخواه بکن مراق مک فلان او امن کامیات تایید بکن لی دناو قادر دولت دا دناو دانستاندنی وان دا گوتن انکام بیجم وکی لی تابی بایدن گوتنی وی اوی حتی جیکی ور پیشیاوی جبر کو ام وی اویج دستی هنکا بگرن گرم خورت بن یک ریزیامه ایرو لسر خاکا me کماسی لسر باشور یکیزیا me سورییا me دوی واری دا املهب ناکن گملهب بکن دستی me kurt ve ولین nav vay şana usay ki ko dina malate da kava gengeşiye ve dev be bav ke be bav be zara ke ve ولن جيران تتو قيمتك نادته جبر يا وقام عندك مينا الجرجي جاكي بكم برا جمال هذا قدريش بك كيك عبد الله درنگ عطيه ببيبه حوالي دني ببيبن ازرجات كمان ده دقه كيكو اگر دستورات هبه واي دبت واي ما دستور جوان قلت ما كيكو اگر دستورات هبه از قوزم سر گوتن که کمین تشتکی بچوک بیجم بله لسر درنگاتی ما في اخذتني ام ديد انت ما لا جات كم لا كيك ادخوز ما والدين جي خسور ننر براسي از نم كل از زوتر باشتر ببم هني كارندن ابون كيكو جان نها بريارا رفراندوم سرخوبوني باوای حقوقي راست لي باوای سياسي شاشفو تشفتو نا هوالين مين حقوق ناس از جانا نظام المالي جي هنا بيجين كاكي مجي حقوق ناس يعني جبروي كي جانا اسبيرات تشناوسا دفجانيت كم مناقشه دكم او راس دوي حقوق هذا جسر حقوق تشام كيكو حقوق يعني خلامي وبا خلامي سياستي يعني سياسه تبيجي حقوق ويلك قصور ننر بالزمان دبيجي ابو محلي بلكي وقت بيجيني ابو قوتنا كعام يعني حقوق يعني خلامي سياستي ابي فيها ويا باوای حقوقی راست بو از بيجم باوای سیاسی شاش و چوتو چنکی يعني اگر هون يعني وي وقتي كردا بقولنا ام بيچن رفراندوم سرخوبوني بكن امريكا گوبسه تركيا گونا ایران دزگاه کو سال پیش کردا دانی زانی چواکر پیش کردا دانی هات دزان بو کو بریا ترکیه دikare امریکا بدسکنادن دikare ترامپ بدسکنادن از باورم هون زانن کو ام هموجی زانن کی کو بتانقین امریکا ایشان سرکر بوکی راسته او يعني إخانة وخيانة وأمبيجن هن بارتين كردان دنابي كاري دهون لتزجح بأواي مازن يعني جبشتارية وان أمبيجن بباقية وان هي بيتر مازن تربو تشبو تركيا جرانيا خداني تكليا سروك أردوان وسروك ترامب باشو جرا قلت تيري بدي برا إيران حشد شعبي ایریش به سر کرکوکه مسعود بارزانی جوی شوی به مسئله فهم کرد گاوا کو تانکین ابراهام گرتن سرکوکه کرکوکه ویدیر کو پلان چخاص مزنه و یک همون نویسی بود گوتاره او کده از نخوزم زیاده درج بکیم جبر ویه که اگر کردان مناور یک سیاسی بچوک بکرنا وی چاقی بودنا باشه تمام ام نها تعلق دکن لی ام رفراندوم کرکوکه او حریم کردستان این کل سروان دفجنیت این کرن ام وی چکن کدویا 10070 چه بیا
وی وقتی و امریکا جی بلکی امریکا کاربو به عراق بده قبول کردن ترکیه جی تشتک از نباورم که تشتکی بگوتا بنرن ایرو ترکیه او قاصل سر عراقي سروريا وزيده بوكو بشتي ام بيجن في اوبراسيوني نها تركيا بعراق را يعني بالدام ستاندرين خويا عراق را خوزار راست راس ابيا ام زانن خيالا رحمتيه اجبيتو رحمتيه مسعود يلماز بو رحمتيه دمرل وحمو رحمتيه بون خوزن دريكي يعني قبوري باي باس بكن ودريكي سر موسل را باغا عرب واكريدن في اوكيتكن يعني تركيا يرو اوقاسا هزدار بو يعني إيران بدما ترامب تا گلک هزار بو جبر ویه که سیاست مرد بچکی اوکه يعني ببینا فروه و بعقلمندی تبقى يعني از دبیم اگر وی روژه ما رفراندوما کرکو که چکرا و کرکو ایرو دناو يعني راسته ایرو سر آخا باوی فیلیجی سر آخا کردستانی بیا او گریبندیا آبوروی گریبندیا اکونومیک یا به دولت عراقی را ویاوی به وی جورینه ایرو عراق دگره يعني كانيه دگره و کردستان جزات که جبر ویه که يعني السياسات ده سياسه وقت حمله سانترانجي يعني قبل كنت حمله كي دبيت بشتي ويجي جانا بكاربي يعني منافره بكي يعني كردان وروجي جوي كرتي باطنا خوري ادم يرونا كركوك دستا كركوك نتشي بكي عفنجي نتشي ياد ديا دي مساله سيستما بارلمانتري دا قصور ننرن يعني از في علمي سياسي تشديكم جاي فهم كريه والله بالله المجلس تركيا دا المجلس العراقي دا مجلس سوريا دا جي هون تجار جسسيا دو جبويكم بكار بالمسألة چارس كردي چارسر بكم بريين ديمقراطيك بريين آشتيانه ايرو مجلس تركيا دا 600 مبوس هنه تبيت بكيماني 400 ديوان جبوي چارسر كرنا مسألة كردي دل داربن دل خوازبن و بخوازن كوفي مسألة چارسر به والله 400 مروين ديمقراط الدنيا يعني للدنيا دا مجلس تركيا دا هون نكارن بين بعضو ممكن نينا چونكي سيستم تركيا سياسي فهم بارتيين هي حمود تيجكين اتحاد ترقينه حمو اتحاد ترقينه بارتي هكن باسكن اتحاد ترقينه نايل تشتكو صال الدنيا تشيفا لي يعني قصورنا نرندنام نينو كده از بيجم جاميرك ام بيجن ديكتاتورك سروكك ام بيجن دكار مساله كردي بدعنك ببريارك ببريارنامه كيجي چارا سبك لوما سيستم سروكاتي بچكي سيستم پادشاهي جوي جوارا بيش مدزانن يعني اگر هون او بكن چونكي جاميرك يعني مروك الكاربي مثلا في او چاره سر بك يرو سرو اردوغان بخوازه مثلا كردي چاره سر بك او كي جرب كي كاري بده سكناندن تيكس كاري بده سكناندن لإيرو هم بخوازن بمثلا بمجلس تركيا چاره سر بكن والله بالله تالله بمجلس تركيا چاره سر نابه او بوام يعني چونكي جسدا از دكارم بيجم كي هفته هشته وي ديمقراطيه دين ناليه كي نجات پرستن مثلا كردا نجات پرستن يعني هبونا كردا هنا قبول ناكن اها دو بارلمانتري جهه بي دركت جبوي بينجي و 4 سناتورين امريكا جو سناتورين جوخوا سوزدا سناتور جو يعني جوخوا ابي يعني سوسيال ديمقراطه جبرويه كي از بخو سيستما سروقاتي جوي چاره سر كرنا مساله هنا يعني باشتر و چتر ببینیم صدام جي ديكتاتورك نبي والله بكردستان را اوتونوميا چه نبو باراده عربه بمجلس عرب رينا دقيه كشورا بيا بيشن يعني ايرو لوما دوا مساله دا ام دبي براغماتيست بفكرن يعني سياسه او السياسه دا اج براغماتيزم امريكا يبرستكم يعني فلسفه هيك منفعه دولته يعني بمنفعه خو اگر تبكار بي بباريزي اگر تبكار بي امبيجن منابرين سياسيين خرط باش بكي تي انجام كيف دستكي تنكي مثلا باشور بتركيا رات خوزه باش ده باس بكي بيا من تشتي هري باش اوه بالا بودن ارمنستاني يعني لو ادري سروكه كهات بفراسه شواكر رابو اشت بلاستيكا ديمقراطي غوازي بليزن روسيا بتا وي ديمو ديمقراطي هذا لايستاند شواكر يعني ودي كو تشاواتشي بو تركيا بروسيا يرى لها فكر ومثلا قرابة غدا جد نوع ما هكذا في مسألة وآخرها جرمانيا استند يعني شنبو شنكي السروكي وان فراسات أو سياسي تناول شنكي روسيا تنكاري بدمو لاستيكا ديمقراطية د باغچه كو امبيجن د پشت مارا روسيا دوی باغچه دا باغچه بربرا وان پشت مارا وان دا ام پشت مارا وان دا نكاري بديمقراطية لازم باين رينا دا من دريش كير سورينا يعني حكايه ولا جي خور مالا تافا بس
کێکویلدان جەنابێ تێژیکانە گوتنێ خۆی ئیتالیە بێژێ لە وەختا خۆ دیسا دەرباز کرد فەرمۆ کێکویلدان دەنگی خۆ vekir کێکویلدان دەنگی خۆ vekir yani orta programda yani teknik nelgelerin buyuruyor. Yani gerek merhaba. Davia programı bakar. Tişin nubul amal. Dengeten ay kamkirin kekikla. Dengeten per xarabı var. Eyvallah Mustafa. Ne zanım yani. Dengeten ay kamkirin. Mikrofon bir saat. Bipey böyle. Noha çavaya? Anki başı. Bipeydik. Mesela yani felsefe pragmatizmi yani metoda pragmatizmi, felsefe machiavellismi, felsefe u metoda politika destinatare, Machiavelli bu destinatare insaniye ne je bindestaje, zub nikar pragmatisme. Nave, ew serî nakeve li Tirkiyeyê pragmatîzma bindesta wan nedihabiye tiştekî. Adî diya azadiya milleta pirsa demokrasiyê ye. Ji dîktatûra azadî ji bo kesên bindesta nayê êdîkirin. Asosiya mesela şeklê sîstema talî ye. Esas naberoka sîstema ye. Amerika serokatiye, Türkiye serokatiye ve destek programı enerjimiz var bu. Yani parlamenterizmi monarşik ve demokrasi de. Kekvildan denge Tamam. Tamam. Henki jeve dur keve. Henek jeve mikrofon hep dur keve. Yani mikrofon baş bu, mezek baş bu. Durket baş bu. Yani mesela demokrasi yani mapi kurda azadiya kurda problem bunun demokrasiye yani felsefe siyaset ederci, felsefe hukuk ederci, felsefe sosyoloji ederci, felsefe etnografi ederci. Mesela pırsa demokrasiye, diktatör destinata pırsa demokrasiye mi kadar çaresel midir? Loma yani onura yani sistema Türkiye yani mesela bengeha senteza Türk İslam diye bakır ama bu yani İslami cüda Türk cüda nine o dve bane şey yani fark kavram hem bu öketi hem reklameti banka Osmaniye bu tüfarka kime cehebu dutuna hem bankayı Osmaniye mesela siyaseta serbest ya Türkiye mesela bengeha serbest Türk İslam Pakistan'da da mesela Kürt ve siyaseta o yek liser bengeha hicaya abankın tüdo Kürt Türk şekilde tüne pragmatizm tekçuna Kürt'e juboku pragmatizm Machiavellizm felsefe metoda serdestaya ne bindestaya asisiya asisiya beriyara siyaseti eğer çarşamba hukukatine meşruiyeti bulunurken ev siyaset ki demokratik azad ne kare renamine felsefe yaku hukuki hulame siyaseti pepine ev felsefe ki
Kekvildan valla Kekvildan ادگارم پرسکیش تاب کم خرابه از ادگارم پرسکیش کekvildan بکم فرمو پرسکیش چوک از جیب کم kekvildan قصور ننره حقوق قصور ننره هر قاف خلامی سیاستیه جبوی که دولتک به سر بخواد زانی چواه شرطی بهش ترا بیشیم جبوی که دولتک ایرو به سر بخواد دوین نتوین یک بوی قنصه اولکاریا نتوین یک بوی بریاره که بگره و بریاره جی بشینه ام بیشن مجلس نتوین یک بوی و المجلس نتوین که کم سکنه المجلس نتوین یک بوی بشتی دنگدان اوی اولات دکاره به سر بخواد نه فلسطینیا فلسطینیا 138 دولت دنیای دولت بونا وقبول کن دولت نیرونه دولت چونکی دست سیاست ده دست پنج اندام دائمی نتوین یک بوی دای بیکاره لوما حقوق غلام سیاسته دکاب بفسر بخواه یعنی ام بیشنت دنیای که ویلدا دنیای یعنی تبی دنیا بطرافه اگر پنج اندام دائمی نتوین یک بوی کو نمیشن تبی سرقت کاری می‌کنه. چکسلواکیا، نروژ، سوئد و فنلاندیا، یعنی تیجی کتی نمیشی. افراسیاب دیکتاتوره. یکو او تنبو گاوا نروژ چی بود نتوین یک بوی تنبو گاوا اسفت چی نروژ جلو خطیان نتوین یک بوی ابو. تونه نوازی نتوین یک بوی ابو وقت چکسلواکی جاب نتیا آرکا نتوین یک بوی پیرتونه. نفرانم چکیم کدوم خاطری Kekvildan akapına idari bikeli av Kekvildan bu sürü edenek vela dahil bername bilim vakt akıtır derbas kir ji bo her yekî we ez dixwazim deqakî bêjin em xelas dikin kek fexrî em ji te dest pê bikin deqakî gotinê xwe Îtalyê bêje û divê nabêrê de ez lêborînê dixwazim ji temaşevana gelek pir sênvan hebû lê wexta me xelas bû carekî din em ê vê kêmasiyê xwe telafî bikin kek fexrî gotinê xwe Îtalyê bêje. Vallahi yine yani mesela Kürdan meselek goya set salî ji ber wî em bana ne bi riya filan tiştî çareser dibe formülekî wisa nîne lê ez jî wek tek Abdullah difikirim çünkü di qada navnetewî de gava hêzekî ew tune be bi sistema va dewletana serxwebûna Kurdistanê mafê Kurdistanê bi rastî zehmet e. Ji xwe îro hebûna Kurda ya em bêjin li ser Başûrê ya jî li Rojava Hebkê em bêjim ya ev nabêjim gava ku Kurd pêwendiyê xwe bi qada navnetewî bi dewletê navnetewî ra kir rû bi rû hatin û bi wan ra siyaset kirin va derfetana kete swana bi dewletê herêmê ra yek te tam de wî didî yek te tam de wî didî ji ber ya çareser nebû lê 2003 da ya jî 1991 da gav em rû bi rûyî hêzên Amerîkayê navnetewî û Rojava em hatin me bi wan re siyaset kirin îrova derfetana kete swan ji ber ya mesela devleta yani mesela Kurda devlet bûyîne ve çay navnetewî navdewletî problem meseleye ev ve krango yani hatta devletana indivên ev genç devlet nebineri burası devlet bin zahmet yani zahmetini ne mümkün. Baş kek Fahri gelek spas Kekvildan bir saat bavar dikim Kekvildan mecbur kir ew lejente bavar dikim Ala tekidin vekiri hebû ya telefonekî ya tekidin vekiri hebû ji ya kar bibe. Kek Abdullah em gotinê Îtalyê tu jî gotinê xwe Îtalyê bêje tu dereng hat fermo kek Abdullah. Keko gelek spas dikim xwezî em bêjin wexteviya me rev tedî zêdetir van tiştê hal ser em bipeyvîna me wisa niqaşên hêk kultur
مثلا سرکارتی ام برنامه کیدن چکن ام دوی مجاری ده به مجاری باشه tabii yani em cihad fikrin az yani min ev kamen siyasete yani ilmi siyasete yani profesör Ahmed ilmi siyasete de ya surenen yarın dünya yekusa ek mekhabın lehized nere u dünya em bejin euro 5 mensubin netewin yekbuyi konsaya evlakari bixozun roja keda devleta kurda tkarna bakın desteği vanda roja keda بريارة كي بقولنا يا دروجة كده ليام زانن كيكو جوان بينج ام بيجن اندامين هاجي نابرا روسيا وامريكا نباشا نابرا تشين وامريكا نباشا او خوجي بهورد ناف ام بيجن جار ام بيجن بادتشين جار لسهن تشتان لابدوناكن لي مساله كردا تشاواكو كيك فاغريجي جو هنكارن بسبيرن وجدانا وان هر چار دولتی کو 100 سالیه 150 ساله بیجن هما لسر پشتا کردان از گوتنا او کنه بیجن نکار جوان او کچینا و جوان دموکرات بندمانی کو او الوان ولاتی ها دموکراسی ورفان ورتا او او پشتی دموکراسی ها وان ورتا مثلا کدی چار سر و بندمانی وی جورای بندمانی راستین نینه رالیست نینه تجارم خوبه که نخابینن يعني اگر کو ایرو امریکا نویا والله بالله تلا وان چار دولت هاد نوار روجا كده تساوي كردا يعني اوي بكرنا كو يعني حلب چي نو دوی اسريداجي دوی دميداجي ممكن و چيدكن و قد جوان تشتاو كنكن از تنه نمونيك بچوش ورا بيجم دسد بريا مثلا ارمنيا تو بريا ارمنيا بروفيسور كواني سياسه دي بيجا كي اماتن 7 سالا بيستان دست سالا بیستاندا اوی ملتکی دتو بریرا درباس بکن اوی جیهان جویا کرا بیدنگ مینه حناکی هوند کن هوند تنازی خود کن ای والا کرن و جیهان جی بیدنگ ما چونکی مخابن ام بیجن راستیا سیاستی راستیا که پرت على پرت توجه و گلک هیمان جهد بیکاری دا طایبتی جی منفعت تو شخصا و دولتا بیکاری دا درد کردن پیش جبروی که مدوی ام به عقل مندی بهشمن دي تبقرن استراتيجيه ما يخرتها ام بكارفن يعني د سياسه داجي ليستك دبيجينيا اوين دبين بتركيا يعني ليستك زاروكانا يعني ام بكارفن ليستكاجي ليستكين سياسي جي غابا كرد بكارفن تشيكن وي وقتها وي كرد بسركن ايرو ملت سرمد بمد ليجا تشيكن ام بكارن يعني دبي كذا بيك دربكي يعني مخابن يعني وصادكين كي جانا تشتيكو دستمدا يجي دستمدستينن چو يعني ودي ام بيجن مثلا بريا 12 ايلو نجي بلدي انشاره دريم وي وراتي كردا اداره كن كيم زيده ايرو حبك تنه چونكي سياسي باوي سياسي كردا رولك باشنا رئيس شاشين پرپرماسن كرن ريد بر بي اكي بكرن يعني شيستو نظام چند بلدي ام بيجن هذا بيجي استندن مقاسي ج صدا يكي ام بيجن بوازچي يونيفرسيتا بوازچي دنگدا نا دنگ ندا كسي ام بيجن تركيا هم بردركت نا در نكت كا ديمقراطي ها يعني ام بيجن يعني او كردا وهدف هي حمو شارداريه خوش بويكو انقره واسطنبول بكبل دستي ام بيجن جهبينتا لويتون سياسه او اگر النظام في سياسه كاري حسابك سورينا نيرن يعني حسابي هناكي تيش دستي تدستينا دستي تدغراتو سجل نابد ميني لوما السياسه دا براغماتيزم امريكا يعني براغماتيزم امريكا جرينجا مهمه از ویکی دوی کرد هیم ببن اگر کرد ویکی هیم نبن اوی کرد مجبورن اوی هنداب کن اوی کردا بلیزن يعني چونکی لیستک ریو ربازی و ند ویم ریو ربازی وی تبگرن گرکس پاست مرا آوا باشه که عبدالله مالاتا و تماشاوان نیجا براسی گلک پرسنه و وقتا مجی درباس بو پرسا رزدار فخری قایا پرسا رزدار ایب آلاجبی گلک پرس هبون تماشاوان ما پر انترسا کی مزج به برنامه نشاندان لی مخابن وقت آمد تونید برنامه کی دنده وای ام بکک عبدالله ملحف کر مثلا سیستما سروکاتی پارلمنتریزم روزن پیش ما می برنامه کی چکن امی به مجارجی بپیون دنگه کک ویلدان او بو ام دیسا تجربه بکن کک ویلدان دقا کی محفظتای هلا تو بپیون وقتا دنگه تا باش به ام دخوازن تو بپیون فرمو کک ویلدان دنگ کک ویلدان نه والا پر خرابه کک ویلدان پر خرابه
تماشاوان نێژا هاتن تالیا بەرنامە خۆ چار میوان من نێژا ئاکادمیسیان سیاسەتمەدارên Kurda bû میوانê medya gengêşiyekî balkeş bû ser ji nû ve maksavona Tirkiye û huquqa li Tirkiye me gelek tişta em peyvîn em spasariya wan in ku beşdarî vê bernamê bûn mala wan ava ve her çar mîvanê min jî spasiya wan dikim temaşevanê nêja heta bernamekî din bimînin di xêr û xweşiyê de û roja we bimînin di xweşiyê de سەرچاوان سەرچاوان Ciao.